Samoa. O se Fufonga Samoa, Radio Samoa, Tasilima Ivatolu Amo. Se Kia Radio Samoa. Usi mai alau whaafafonga. Tala Fou Mai Samoa ia sa taitasi. Ua au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofa ilo tātou watunu i le amatanga o le vai o sa fou, ai o le aso whaai o le nei masino iuni, amatanga fo i o ngā ruenga ma whea au masani usi mai alau whaafonga. O le ua mai ai le songo fua o le nei vai aso, le masino iuni ma ua whaamutai ma le wha aso a le malo, ma le tala o le tupe le tausanga wha le tupe lua o lua wha, i le lua o lua lima. Wa apa i nei le malo i le tolu se lau miliona o le lua sfuru 5%, o lea tala au tu o le tupe wha aso soa. Mō masina a matatu i ai ulai, ona ua te ena le tala o le tupe na fua mō le isi se fururua masina, e amante le amatanga o le masina fou o i ulai. O le sidia le tolu se lau miliona tala ua wha alia le minsta o tupe, o le a wha mua ai to tongi o tangata whaingaluenga uma le malo, ma au nanga e sili ona mana o mia, e au fi ai ma le ave i fafo o ni ngase. O lo whanonga te lea lea. O nga sa iei alo tali tonunga. Eu ia i le whewesia, inga le whewesia i le porkiki. E sa maua lunga alo tali tonunga. E le tupu se me whape. Ona e sila to al palemene. I le fianga i le atunu. Mai mese o tangata lau te leo tūlanga lea. Tūlanga lea le pasi tal tupu. E pete ia ne mwhafone tu ma mol maufo. E u wha mo porkiki. On me mo ia lea. Al popo linga le al mele mana tua e ha file valus fu le vas fu pasene o te mawainga ile le pasi o tala tupeli o lo popo linga e ile le pasi le tala tupe a o le si i lunga te mawainga te mini e o atu ia yulai e tasi le masina e le ai se nga yo inga ona o le tala tupe o le te le o te pa uma ila lo te mawainga on me le wo fi o fel palot o vive va fel palo e o va bene per finga lì ma si finga mano passi tanto e tu fanga io La se tape na ngoi e le malo tausi nei te mi tūlanga tau tupe. A wā o leo wale se taro le tupe. O lea se fufonga u whata oto nei te mi mo a matatu ia i ulai. Te mi masani o leisi tau sang whata tupe fō. Fia se whanga tupe ua whaanganga nei te mi e wha awawa inga runga se ia. Mai ale palota ma po ai le palemene o mai. Ma se whainga malo le atu le mai. Mantovo la lo whawai. Lo sulima paseni o le tatou tala le tupe lea lo whanga solo tausanga nei e mawhaiona appropriate as an emergency budget se I tula I maile I o le wila sa ta pa whautuanga lo ia sili I le option lea ia maisi option for isa ave la lo whawai I peten wa maile whautuanga lo ia sili whanga option lea lo sulim paseni fontanga al kabinete lena umarni yannafi la sululu Lea na pasi ai la le pepa lea le mtanga luengo tupe lea sa whata o tuan minsta tono cabinet le la le luas fulim sene lea umo filana ave ia vaenga ave il famomo e fuala ia in melia ma le foi la whata o tu e foi la ma le option foi lea wai ono tupul melia tonga vai mantuala le yu lai au kuso ia e ono tupu se mea kai per melen kupu lua o lua kasi e to inga me ise ungo le pano tai ono toso umi ai le mea ia le foi la fata o to foi mai foi la le option foi in tanga luengo tupe malo isi I le malo ia il tulanga e faili kai minga pe e tupu se mea pe ina ia oni poloka nga luenga o le mea le ave fa mo lusul persene le lusul lim persene le o fata o to cabinet o tonge lo finga luenga al malo Fia la se o fa inga se tupe e fua I lu su 5% o le paketi de o tau sang fatu pe le fangaso. Pe ama le tol se la milion. De mele ne ama tol se la milion. Ma tu fo io le paketi le na martuni ke tasi bilion. Ya, ke la tala tol se la bilion o I milion. Ne tu pele le lu su 5% o le tala tu pele. O le tupela na e tau se la miliona o le tele o ala e tina e nai avi e whamu mua o te tongi o tanga tupengarua o essential services la kako essential services ale avi e whamu mua o ni poloka ma tu tongi lau whengaruenga al malo I awani whane tong ka whetulanga I ngasi whafu se e tupu mai na te ta sina vaenga le avi e whamu mua
e tātou mele le overseas medical treatment. E kasi ngā vai ngā lewe ngā waku le tātou budget le lusulim sene le ave il wha mua e prioritize a mena. O isi tūlanga i mō malanga vo i wha malo, tau fia uma. Se ilonga la malanga vo i fully fund mai whafu. Tā o, au tau fia uma malanga mai si vai ngā whapena. Nā se ilonga vo i la ngi o tātou ngasi mana o mia la vi whafu. Ia nai ave wha mō mena. Tongi tātou au whenga luenga, ia wani whale tonu. Ia me se whelan tūlanga o le tātou essential services. Whalia le Minister tupe ua avea le te ena o le tāpenanga o le taro le tupe maa fianga tele i fuafuanga. Lea sa whaata oto e le malo e pei o le si itanga o totongi. O malu o le malo po o leo ua te le tūsanga. E le ito e whaatino ina lea tūlanga. Whapea fo i le si itanga o le pensione o tangata mātutua. I le tolu se lau tāla i le masina. Ai se lau lima se furu tāla le si itanga i le masina mō tangata. E iai ia fianga tu mau. Ma sa fuafua ai fo i ma se si itanga mau lunga o fesoa soani e le malo. E tu inatu i le ati ina e o pisi nisi laiting. O le te le i o le venga tupe si ti o le venga tupe sa ave mo concessionary loans mo tātou pisi nisi laiti. Te le i o le venga tupe le nfangangai. Te le si ti o le mele. Wawi ave wila le mele anga i le kako development bank. E wha awala tuai. Mo tātou i le una i ane o kako pisi. Fia se venga tupe sa fuafua. Le sa fuafua i le sfuli ma lo sfulu miliona. Te le si tanga le. Te le fia sa i e mo. Nā se lau a fia le sai. Nā se lau. Ai o le pena al tolu miliona le sa ave o business up me sai. Tolu miliona vo i le sa ave i le development bank. Ale lan si tia mai malo mal tolu miliona. Al sfuli ma lo sfulu miliona. Ono tulanga le lunga ia o tātou business. I tulanga le. Ia pio nei vai ngai. Wa mi ia le sa ave e tātou whamomo. Nunga inga tātou malo. Ia pete anu le tonu. Ia mal tātou tasi tesi ma le 8 miliona o le poloketi le TTP. Le sai tonu i le mele. Ia pete ane ua le mwhen whatonu ino o le pasilta le tupe. Le fionga lau timu ia a fua wale se vaai o le Minister tupe o le malo tausi. O le awa noa muni le vai aso le nei mo tangata palota e te tau na whai aia lata u le stala. E peo na wha malo sia ia ia ingo le tū la fono whai ngā palota. Le a fo yolo o aia ia ima le whaasalanga tupe lua afe tā lape a le whai le stala. Ai wanga wa ai palota. E o mai le tai au le asto nai ua mawai. Wa usia le fitu sifuru iwa pasene o le au fo inga. E se lau se furu fitu afe lua se lau lua sifuru limo tangata wanga wa ai palota. Wa whapena o na mai o na whai alata u le stala. O lea fitu sifuru iwa pasene wo iai le maua lungo le stala. O se au whainga lea tu sa maliva sifuru lua afe, lima se lau fas futasi tangata palota. E ui ia wha maunga la tamai le ofisio komisio whainga palota peitai, o lea wa wha iloa e le ofisio whainga palota, o le tu malo wha asale le anga whai sa vai, ma whaleata tolu i uporu, o lo to tele pea tangata e anga wao na palota le io o atu lava le stala. O whaasale le anga wha e lua se lau valu sfuruiva e le whaia ni le stala. A o whaleata tolu e lua afe wha se lau ono sfuruvalu. O wha maunga la tamai fo ia le ofisio komisio whainga palota. O wha mauina i e tu sa ma le lua sfurufa afe. Ono se lau valu sfurufa tangata anga wha mai tu malo e 5 sfurutasi e le i le stala. O le stofi e le vai o sune i e tāpuni aire le stala o tangata palota. Ai wha maunga lava taru mai le tau le valu le tae o le sto na ina tenei. O wha mauina was full tolu i tu malo o siria le se lau pasene o lato tangatanga wa ai palota. Wa mai ona le stala. Le se fulu i se vai ai tolu i upolu. Se full tolu fo i tu malo wa usia le iwa se fulu pasene. Le ai ono i upolu ai fitu i se vai. E se fulu lua i tu malo wa usia le valu se fulu pasene. Fai tu malo wa siria le fitu se fulu pasene tangata palota o le stala. Ono i tu malo wa usia le ono sfuru pasene, ma le tolu i tu malo wa siria le 5 sfuru pasene o tangatanga waa, ua mae a ona le stala. O le ua wha iloa whala wa i tele le komisina o whainga palota, le fionga to le afoa tuia felolo Alexander John Stanley, le pidiota o wha to sina su i te uvama vaenga wha ubufai, le ai a mate le aso sfuru whao i ulai ai mae a, i le aso lua sfuru whao o kuso, a lumana i le whainga palota tele le aso lua sfuru iwa o kuso lava.
E ono vai aso le a whaatino ai whaatosina, ai ua whau tuaina sui te uvama vaenga whaaupu whai. E le to e whaatanga ina ni whaalawi loa o ia whaatosina, pe a tāpunia. Wa au mai e fo i ma le whaamanatu le komesina o whainga palota maro na ofisa, i sui whaatutu ma vaenga whaaupu whai. O se soli tu la fono, le whaio ni whaatosina ma ni whaalawi loa, a o le tāpunia le piriota e whaauru, ma lesi talai sui te uvaa, le ai amata i le aso ngafua le aso fitu i ulai, ai tāpunia i le aso to na i se furulua i ulai i le tāore se furulua i le awauni. E whetau i le teimi e whaia i le whiriwhiringa le atunu i le na palo ta tele, ma le amatanga o le masina o se tema, le ai masani o na whaanga solo ai por kalame o le te wila. O le mafuanga le ua whaelo ai e le komiti whaafoe o le pūlenga o tangata tā whao mai whafo, wa le tau nu o na whaia se te wila le neitau sanga, ai o leo wa taati atu se ia iei se taimi. Wa whaelo fo i le komiti o le tau vanga o le tau sala o Samoa, o le sa i lingo se tama i tai o le atunu e vea ma tau sala mo le isi se fururua masina, wa le tau nu o na whaatino ia o ke topa e peo na sa fufuaina, ai ua tōru po atu, i le aso iwa o le masina o Novemba o le tausanga nei. O le masina o se tema e ta talai le awa noa e whaaulu ma le si talai ni tama i tai o le atunu, e fia a wai le tau vanga, o lo te pena ma wha mao popo, Eleano Fale Productions. O le astona i le whae unga le nawa i aso walu sa amatari ai le taamdu sangara kapite to fitu, le inaugural Pacific Rugby le Gold Coast i Ausitalia, e whaapito i ali te le vau e longo noa, le alo tausini o ai ma le au le kapite to fitu o tama Samoa. O le au lea na a wai le taamdu sangara kapite to fitu o le se lautau sangara le kapia le fio anga o moa ta atalwai nei, e avea o se isi o lātou tā penanga mō le tā mino sanga i Australia. O whaeroa le taunu unga o lātou tā longa i le aso mua, le aso tō na ina te nei, na malolo uma i tā longa e tonu. E tōrus furu varu ai o le au le kapita i tō fitu o fiti, ai le i tāu ai le tātou au. O le tā longa mai a pani e se furu lua e se furu ai, ma le tā longa ma Australia, e se furu o lātou ai, e lua se furu lua Australia. O le aso sāna whaia isi a lātou tā longa, peitai e tui nātu le nei li poti e le maua mai le whaai unga o ia tā longa. O le awa i atu le aulaka pita i tō fitu a tamatalavau Samoa e longo noa e le tāmilo sanga le nei, o se tasi o tau mawhainga e una i ai le ati na e o le lakapi, a wālo ma whanau le atunuu e iai a fianga tō mau. Tala i o le amatanga o le vai aso, Toki for tonu sa skala ba sa bo passe to le tu sa first 5 to to le second 5 to ma to ni apply ni mal watelo pa ni mal pa palatru let's go Whaafafonga i le tautua a le Radio Samoa se fulu lima iwa tolu a mo.
Au te toe whaafera i atu le awa ma le whaaloalo i le whaafonga mai le tātua te nuu i le nei whuvanga le awhiawhi. Malo le soifua manuia, malo fo i le tauatai. Ia, malo fo i le whaamalolosi whi amungaluenga pio ne iei tātou le amatanga o le nei vaiaso. Ia ma le whai unga fo i o le nei masina lewa tātou iai. I aso tolu sifulo nei masino yuni. Ia ma whaamahe ai fo i le tātou masina tātou savalia. Ia le masino yulai. Ia po le masina lona fitu o le nei fo i tausanga. O le a tātou savalia i le lofa mleanga le leo le atua. Ia mwhai fo na tātou mawai le ola ma le malosi e toe wha wawa i pia whi au mga nuenga o diute whai i o prokalame wha ngā solo pe o ne iei le tātou o tenuu. Ia ma nisi o alo ma whanau lo whi ngai mga nuenga. Ia i le nei a tenuu, ma nisi a tenuu pe i ona ma ua ma i le tātou prokalame. Ele mana tumaulunga sa manuia o whi au mga nuenga la matanga o le nei vaiaso ina ua. Ma vai atu foi le fai ungo le nei vaiaso sa e pisia i au whi au ma ngā nuenga. I au nisi o whai loa inga, ia ma maftanga pi ona whai tenuina le fai ungo le vaiaso. Ia meisi ai la, ia le tūlanga pi ona iai. Le vaiaso mo mua le nei o le tuanga. Ia nai whanau pi ona mahe ai ia o onga. Ia o le nei a kuata ia malo loa i foi mo le lua vaiaso. Ma nei e foi lina si malo loa foi nei whanau. Ia mai le malulu o le tai ao e ala usua ia o onga. Ia mai se tātou mātua pi o na pisi le teimi le ngate le momoli o ta maiti le whale a onga. E to e alu e te whaingaruenga. E to e sau to e piki ka maiti. Ia o le ngaruenga le nā tātou mātua. Ia e tālo sia o le ala ngona e whanau. Ia le tauti ngā nei mātua i le momoli le tai ao ta pena i le a onga. Ia whai le lunch, ia ma avi le aonga, koe piki pe atu ua le aonga, ma whai le tino le awhiawhia. Ia talo sia ia langona, ia e nei whanau le langa. Tulanga le ia le pisio nei mātua, male nau o nei mātua, ina ia i u le lei, le tau mawhainga alatu whanau. Ia, o le aua, so ia, kou, ia o le tātou tau loto fo le na, le ua whai mo nei whanau o iei mālo longa. Ia mai le tuanga wa onga o le nei fo i vaiaso. Vaiaso mo mua la le nei. Ia whai tete fo i le whiawea i o nei whanau leanga o le malulu. Ioi. Ia maua whai asina i tū la masina awha e whai isina la tō movie le whale. Ia pe awha pea e mo whai sina taiti o lau budget. Ia au ka koula le ngai whai asi fufusi ale ako. Ia ave nei whanau le movie. Ia ai o le tūlanga le lei masaunga le mu. Ia o le whai o le kuka le whale. Whaamatamata i se lato wata. Ia e koma mai i fo i le haonga. Ile nei fo i vai tim kera o le tūlanga o onga yaso. Ia se asa maua ni teimi tātou te e oa i tā whawhau pe. Pe atu wale haonga. Ioi. Atu wale onga ku waka ko yukal maumanga. Iyo. Ku wanga ka mase ku ua yukal maumanga. Au teimile nei. Ia. Ba. Tele nei vaenga avi ei fu nei whanau. Ia. Ie fu nisua onga o le tu ua. Ia. Ia la tu ua o onga e whanga solo pea. Ile te itasi aso lava yaso. Ia. Ono le nau lava foi. Ina ia hi ule lei mamanuia le tabu whainga. Ia ane whanau pe o nei. Iai ui lea. Whantano whantu lava man whanalo le whafonga le tātou te ruu. Ile nei fuwanga ole a fiafi malo le seifu mruia. Lea ua luas fulma le tasi minute o tele tu le fitu. Whantano whantu lava man whanalo. Ile tātou te ruu tala ina o le whaolatanga. Tele nise whantano whantu malo le seifua. Ia le ngata fo i lea whantano whantu ia... le au Michael isa ako. Ioi, o kamanga. Kama sa sao. Anga le pasi are kalo kupea vai le saulo le ngasu. Fatalo fatu ya vai vali faiumu taulongo malo le soifu maria. Se uso ya weta sister le mafuta mailunga le YouTube channel talo fauso na mai le fa ngol vaiaso. Ya fa mo na sa mon wiet fa ngol vaiaso ifufuanga. Ya ma proclame fa nga solo lo fantu mo lo so fa taile fa ta simai. Tina nga wang soifu maria bo ka fiola ya tina. Halo fatu tina na mai fa ngol vaiaso. Ya fa mo fo na sa mon wier ya fa ngol neva yaso. Ya te malainga ya me se fufuanga pi ona masa ni ai alo fatu. Le au pepe Yohane tinonga malo le soifu maria. Ya balitato proclame ile nei fo i afiafi. Hey hey.
E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua ilo na sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. Toto le niu i le tua oi. O le upule nei e maua mai i ngā luenga tanganta i le ulu whanua. E masani o na toto ni we whailonga ai tua oi o whanua o ainga. O le vaenga mua lawale nei o so o se whanua e toto ai niu. O le tua oi. E whailonga ai le vao le isi whanua mai le isi whanua. Ma o le vai niu lea e ngatai le whesopoa i o tangata o ainga. E masani o na whao ngā e whailaunga e tapui ai pa ia o se whesilo whainga Samoa. E wha maupu e pue ai tupu u matamali i o lantou vāno nofo ai matula whale o le nu. A whai o se whesilo whainga wha e kalesia. O na whao ngā lea e wha maupu e pue ai whengainga. Po o lea tua i le vāno nofo ai matangata. Ai o te le i se e ane i le vai powo malo, ma asa le vai mamate o leu tele le ite. O te mua i tapui le tapu o tupo, ma o te tō le niu o le tua oi, ma te tō foi le tamu te vao, a walo tātou wā tapuia ma le tapa au o i le langi. To tō le niu i le tua oi, ia manuia lau whasonga Samoa i le nei aso. Radio Samoa. Taslima ivatolu. Ama. O seu soia a siava Antonio Tuipea manisi na whatunga mo tātou le nei fuwanga la fiafi ia ma le tātou por kalame pe o nei ai le vau filfili ia pe o nei ai le nei fuia fiafi la songa fua ma le matango le nei vaiaso ia ma le tautua sunga a siava Antonio Tuipea ia ma le maufa samo moni pe o nei le tātou por kalame la tomo sesiona pa whapopongo le tātou por kalame le na ile aso ataiao. Pantalo famaole na mana vangaluenga le nei fiafi malo le ngalue malo fo le fa malo losi ya manuia lo wanga ia timoto malawa.
fa talo fatu se uso ya tunina tui vai singano talo fa uso malo le soi fumaruia fa tele fata simai nita saulo malo soi fumaruia nita Amelia Mikaele soi fumaruia Amelia fa mamona samaruia mai fa ngolo vaiaso ya le ngata fole fa talo fatu ya Ferretti avei fa tili le mau mai le tanto por clame malo le soi fumaruia ya te otou fa talo fatu fo ya soloi so faneru le mau mai le tanto por clame le fu vanga la fiafi. Ya, le ngata fole se uso ya Ewini Sasa, so fumaruia lo sunga al perfetta. Io. Al perfetta le lo amaro lo. Ya, lo fatti lo sunga al perfetta. Ti vinci Leonardo ma lo se fumaruia le dei fu vanga la fiafi male tutua. Al Radio Samoa se fulima iva todo amoi le nei fu vanga la fiafi. Ya, inawa tuetasi le minuto na afare le tula fitu male tautua le Radio Samoa se fulima iva tolu amo fai le mulo sa lunga la wala. Ya pe fa pe onete mau mali tanto por clame tanto foi na ua ngalu le nei afiafi e se le fa moi no o le pule malonga lu le po ya o ke moi fa mo se ke fo. Patalo fole tanto por clame ya ota Fineaso, soi fu manuia ota fa tele fata simai
Atalo fatu fo ia langi fui mono le mafuta mai au Setalia. Ia ma le tātou tautua pe o ne ele ne vangala fiafi al Radio Samoa. Ia ale ngata foi leona ia lo mana i whanau o le tātou tenu upe ona iai malolonga mai lea o ngā tā ua i o le tūlanga lea pe ona aso tofi o le vai aso na sei ma vai atu nei. Ia Samoa i lea vanua e otu i ma lea fine i le whanutanga. Se tasi o whanutanga ia tamaiti umalava fo i ua whaasauni atu mo le uni i le tausang fau. Whanutanga la lea. Sa whaatumuina ia i lātou mai kolisi ese o alo ma whanau a mese nei mātua pe ona whaamoniaina ia nei a lātou whanau whale atu i lesi stepu o leo langa o awina. E lai lātou sa whaima ke speaker o le nā fiafio i lātou wa i umai le uni o tako ia mai lātou sa whaia o ngai i le uni. Manaia i o le whaamalosi au, manaia fo i le timai. Ia pe ona au maia e lātou nei i alo ma whanau. Palau tilo le pōle na. Whamele tala le tamaita i lea Samoa lona tina ai tonga lona tama. O se tausanga winga esele nei. I tamaiti wa au sia le tapulaa i le university. Mo le tausanga fu le toa tele o alo ma tama whanau le Pasifika. I lau tilo la le pole, whaisi tō telo whanau Samoa. So o tuai matamiti tonga. Seasa, masalo pe tō tasi tō lua lea ia nei tamaiti mai saina, whiololo nei tamaiti intia sai ai le pole. A lau tilo, tele ia nei tamaiti Samoa ma tonga o le tūlanga whawhiwhiina nao nei mātua meisi o le Pasifika. I le tau mawhainga alo, ia matama whanau peo nei ei tātou o le Pasifika i le pola stofi na sei ma vai atu nei. Ta ua tele la le whamalosia nei whaia o ngā mai lātou sa i umai le university whai mai. E le whapea o le a e au sia i maka e te anga i le si stepu o le ola o ina i le university na whapele o ewa e poto. Ma ngai e o le whamalosia le na. A whamai la le whamatalanga anai tabaita ia wai umai le uni. E alanga e alu le university e iei lau vision. O lau vision le na. E manui ai oe. E manui ai lau a inga. O lau nuu mo lau anana whanga. A maise lau atinu. Ma nai e tele. Ia eu ia la e whaisa i taunga tā tilo lau tilo atu i leo langa o ina i le university. I le nei atunu. Ia masalo o iso se university lava whaisi tangata. Ia le whinaua nei tātou mātua Samoa. O le mea iei le loto e iei le aua le whaiai. Lono winga. Whamalo atu nei mātua. A maise nei whanau. Ia wala asia le si stepo le ola o ina. I le university o tako mo le tausanga fau. Ia o le tala fifia na le namo nei mātua. Malo le finau, malo le onsai, malo fo i le tau mawhai. Ia e tū leita maiti i anato wa onga le o se mea whai ngofie. Ia mai le o se mea fo i lele. Ia e whai ngei ku kai au whai lesias o aso uma. Fatu a e malo loa na o whai sina tuanga umio lea onga. A o lau finau. O le mea sili le nā mataua. Ia ma tele lava fo i onisi o mori mau mata ngofie le napo. O le aso tofi na se ma vai atu nei. Ia ma avea ma whaamalo si au, ia mo nei alo ma nei whanau, a meise, ia o le whaafitai ma le whaamalo i nei mātua, ia mo le fisoswani nei whanau ia lātou mea onga. O le mea moni lava ia. Ele ia ole a o langa o ino tātou, kwa inga levo lewo ia tātou whanau le teimi le nei, e eniso i lātou sa matau tia le, anga ilu mo le ola o ina, ia o tātou mai le nei atunu, ia o ese fo i le, si o manga le ua o na ia o nga ia tātou whanau. Ia mo mia i la, ia le tātou whamalosi, mo mia le tātou finau, ia mo mia ia le tātou tatalo mo na ia tātou whanau. Ina ia alualua pe iluma le lātou wola tau mawhai ma le ola o wina, ina ia manuia ia nei whanau. Ia au fai tātou te whiungo fie, e le teimi te langona lo au ngatā, e le teimi te langona lo vai vai, ia ai tau mawhai,
o lou le na whaasau mo le lumanai ia pe afa pea ia tātou te whaamaoni ina ia tātou walo manai whanau pe o ne ia nā tuolanga o ina ia mo le universite mo le tausanga a sau. Tala fifiala na i le tātou atunu ia mai sei fo ia le toa telo na ialo manai whanau o le tātou atunu ia pe o na usia fo i lea tūlanga mawalunga i le ola o awina i le universite o Tako mo le tausanga fau. Ia se lava fo i mata upu pe o na anga i nei whanau ai mo mia le unga ia kako matua e mo mia le tatalo tātou matua ia mo mia foi le tātou so swane mo na yalo manai whanau. Los fulu minuta na Tala Fou. Sunga o whenga whakao elo ka wale fo maunga Max Ila. Senga o ka amilo i au kilangi. Mo koe foi mai lava i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pau ka wale. A ole me Pico City. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te moa i ta wale ma pau tau ngō fia ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta wale ma le telo isi au unanga. Warren Up Fitness i le na ole se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang Lola Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pau ta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia.
Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea e ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua taitasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga ma lau whaasaunga Samoa. Wa iei nei le la lao le Bluebird Lumber and Hardware i Mangele, a wa whaatau molo ainga i Samoa. E mawhaiona whai umai oka o loa whauwhale, pusa aisa o ngā umu TV moenga, se tino forma le tele o loa ese. O whaatau umai mawhaiona tatongi le tātou ofisa i Mangele, ai piki i whale o loa o le Bluebird i a pia vai tele po sa le longa. Walau noa le olua tasi 5 fafa, olua tasi 5 fafa, pe i meli le info@tlmarketing.co.nz Moni si Talanga. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Lewa tula mai le tātou temi se fuluono minuta na tāle o le valu whaatasi mwhau le sunga le whaafia ngainga pasta poni funa timo le tātou porklame o le tutu le upenga i le loloto. Nao nai a tātou whaasile silanga leo tenu mai e tau le nei a fiafi nei nufo mana i fioanga meise nei a ainga ya a penan whatou ina lanto fufuanga meiso nei a talanoanga i le nei fui masina ya fa pena fo i le masina fo le aso atai au fa a solo tuai ya pio nei fufuanga o le nei fui tausanga nei tātou whaasilanga wawhilfili ma le tātou tusi o le songa awane ngalo saulo minga o le tusi o le songa whaatasi ai ma le lolo minga o le wawhilfili e mawai whaalupenga o Samoa i sisifo tutuila mamanua o nisi o tala tu o Samoa o ngā upo le mata whaioia le matai i le whainga o le whaalave e pei o whaapoiponga ma liu o le siusingo a inga whesila whainga o polo si i whaaloalo whaalangingo e kalesia ma le tele o le ngangana whaaloalo e fitu se fulu tālalo na tauna lo ofisa lava le Radio Samoa i le tolu pātolu ono Hopewell Avenue i Manukau e mawai mo nisi whamatalanga wala au le lua tansilima i vatolu. Lua tansilima i vatolu. Pe tanga iane i le shop Radio Samoa dauko.nz te whaima iesau oka. Laise tātou whaasilsilanga leo watanu mai le nei fuivanga le fiafi. Whaasilsilanga mo i lato uma e tupunga mai. Ia tala taina nofo. Maui mai tua tuinga mala tala taina. O le a whaile tātou talanoanga mua ile aso ngafua aso tolu sfulo yuni ile itu la tasi le waudi aso fienge yori ko se fu ia wo uma na le fa talanoanga le na fa aftai leje tatu fa silsilanga le watanu mai e tau le nei foi vanga ole a fiafi sulimoni ole tina tau mai no mau po mau tanunga manono mavailima e tai pe ia le mamalu o Samoa yo pa ia le popo mo mamalu sawo awa e whainga tā o pa ia ele avea mo mamalu le to e sea. A e whaapito au ngafa se whaamatalanga. I suli moni uma o e na soifua mai le tina. Ia tau mai no umau po o mau ua sila fiai. O le afio anga o tanu ngā manono mawailima. O loo pāpa a ao ma lala i so se tuo le lalolangi e whaapea. E pei o na hiu ngā foroina i le fono ia a Berila lua o Rualima. O le a whaia le isi a tātou talanoanga. I le aso lulu luas furu ma le tolu iu lai lua o lua lima. Le itu lai tasi le a wauli. Whaia lea i le maoto fono le ainga i tanu ngā manono i Samoa. Ma tā upu tū mau. O le talanoa ina ma le sa i lia leo se tasi. E tau sia lo tātou i tūtino. I le suafa a toa mafuai upolu. Mo le sila fia ua toi o tātou ma le isi tū ainga. Ele ipale i le sau i le suafa. Pe le ipale i le sau fainga a le nofoa a suafa. Pe pale i le tu tau pulenga o mea whaia a inga poto. Ma o le ale avealo le awai mai e tau fia pe sui ai se whai unga o le atasi pe mafuli i ai se whilingalo o le tātu a inga. O mai sau taunga ma sau vai tau mafa
o le a wauli mo nisi whamatalanga whafsotai mai le telefoni fitu fitu lima varu fitu luaiva fitu fitu lima varu fitu luaiva sa inia le nei whaasile silanga e mafa vatau fuatino alo yafi lilo maiava ku veve tua sa seve tu puola ala tina simi Shikam Koroseta Manase o loo sainia le tātou whaasila silanga lena i le nei fuiwanga ole a fiafi. Sui lango ale fast mo sa fata numela tasi loto whanga. E whaasila silatu ma le whaaralu tele. O le awhaia le whodotanga sui lango uma le fast mo le tumalo sa fata tasi e au fiaia fio anga o sa lamumu sa napu, sa tawa, loto whanga, ua wha moe whaia i le aso sa, ono iulai lu o lima, i le itu lai wha i le afiafi. No whanga e whaia ai maoto sa moa tasi, wha tasi pena drive i mangele, e wha whesa ngai ma le Manquist Shopping Center. E te tano atu ai lava, i le awa tele, i tupu, ma e mawhale uporu. Paolo mangafa, tama whanau i sio tatu i tu ma loo, whaapalota o sa whatatasi. Tātou te awai whatatasi ai, e soala o pule ai so tātou sau. Mo se wheso soani mo se tātou sui whaarioli, o le awhionga ia anapu sevete i fui maono, o loo tapena mo le whainga panota o loo lomanei, o le telo lima e mama ai se avenga. Tātou whiroa i leanga le lei o le tātou atua, mo nisi whamtalanga whapso tailau vi a Sarah, i le o lua, tolu o ono, lua tasi fitu, o lua, tolu o ono, lua tasi fitu, whaia male whanau tele sui o komiti, mo anapu seve te i fui mono, le tātou whaasila silanga lena, i le nei fui vanga ole a fiafi. Mafutanga a inga o te vanga ma whale loa. E tano atu male nganga whanau tele, i le paia malmamalu o le tātou a inga i ona whale tama uma. O le ato e whatonu ina le isia tātou mafutanga i le aso Samoa mua iulai. A sono i le itu lai afo le lua i le wauli. Pe atu ua sauni ngā lotu whaia lea i le hall ale metutisi St. Paul i Otara. O lea e tano atu ai i le paia o le tātou a inga, ta pena whaale lei mai lau taitai, a wale tātou wha malostino i le naaso. Whaia le nei wha sile silanga i le awa ma le whaanalo tele lava. Sai nia tinifu tanielu, tō whilau fili, ala i moana Ferretti, wa e lua te vanga tupai, wha le fitu ma misi keresoma, mo tamo le ainga, a po le tamao le ainga wha whetai. Lese tātou wha silanga leo tanu mai e tau le nei whawanga le fiafi mafutanga alo ma whanau wha le toi i sātu paitea. Mātou te whaatulo watu sa moa i lau whaafafonga anga, au le nei whaasilasilanga, e whaasino tonu lea i le mafutanga alo ma whana uma, a le tātou ainga i whale toi i sātu paitea. O loa lala ma pāpa a au i so si tua au kilani nei i whapea. Tanu ai o lea ua whai uina ma le manuia le tātou ngaruenga i so tātou ainga i Samoa. O lea te talo atu ai i le tātou mafutanga, o le afa tanu ina lo tātou wha moi le aso tona i nei. E leitu le tasi la woli. O le no whanga masani o le valu lane rowe wei mea fi manroa. O le afa tanu ina i lo tātou wha moi. E te tano tuai ma le whaano alo. Tātou wha malolosi awa le wha vai. Awa le tāpenanga o le tātou malanga i Samoa. Monisi wha matalanga. Wha afsota iane le orua tasi o varu wha. O iwa fitu valu, o lua tasi, o varu wha, o iwa fitu valu pole o lua tasi, lua no lua, iwa fitu o tolu, o lua tasi, lua no lua, iwa fitu o tolu, whaaftai, se nia nei wha silanga a siata, no au sala, malau tafi sina pate o le tete i fono, mo le tātou maftanga whaafetai. I tū mano si umu, ua malama i ulu manu le fetu ta whaitoa. Sulungi ai pa ia o Samoa a te tala waitoa. Ua tala leo maalia le seunga. Ua e malo whaiva. Salo atu iai pa ia o sa asomua tu uu li o whalelua.
o tula fale u tai leo ma le fale tolu. O se whaafetai lea le au au se whaamalo ia Samoa atoa. Wo ma paolo mangafa o mafutanga ngā le leilo tātou wha moe. Whai mai so se whaola e le ai se auro po se ario na o le suafa o le lii. Mātou te whaapea tuai whaafetai. Sanga iane manu o le tua toi whaatutumu le ngao ono lo o tauanga le lei. Whaapito whaafetai so mātou ngafa tau le langi. Lau a fionga fono ti sanele Josefa male pa io ainga na lua. Wo o tau le whaangalo a fia ilo na vao. Le tina pele o Maria Josefo sa ngā lulua i si umu. O lo o lango mau i matawhala o le malai. E a fio ai tapu salaina. Whaafetai leanga le lei le maafutanga. A le eva ma le koko ma le longa i tino matangi le lei. Whaafetai tele le pa io lo tātou i tū malo na vala au whanolo atu. I fia whaia se tātou fono i le aso tona i nei. I le limanga i le fitu. Lua ono lima le itu lai whai le a fiafi. Sa ili nisi e malanga i Samoa e momoli masui le ana maua le mana o mia le tu umi o le tupe e faisi la po ane i mao i le lo matua o lo iei nisi o le tātou mafutanga e malanga i le kolfre nisi i le vai aso fau ai afi fio mai tātou swala upule pe fina ngalo e oso tu ai no nofo uma o tou whelua i le aso tonai manuia tele whaafetai tele o la o tau au na tu tala epa, tu tala epa, tu la pou olo, mana au le telefoni o le o lua fitu, lua no iwa, fitu wha luono. Mole tu malo whaafetai whale tu la pou se furumale lima Emery ava mangele o le awhatenu uina i le tātou wha moe le na i le ava ma le wha aloalo. Le se tātou wha silanga le o tenu mai le nei fwoi wanga la fiafi, whelua inga ma le whaipule MP Tea Nautu Yono. Ua papae nei le fua ma ua papale ina ua te tele tonga atu ua longo i longo a le tapisa. O le lau manu awa ua pepe le tau manu ula e pei o le whetalainga i le mali toa. Ua tō manu i le nātou sanga i le sa ilinga malo mo le toe whaafo i mai. O le citizen New Zealand o Samoa sa so i fua le vaitau ta siva lua whanga li ta siva whavalu a o pulea Samoa New Zealand. A lea ua a apia le whanga o au te roa i tupu mai e whale tua matausi ua manuia i le citizen New Zealand ma ua lala nei au kilani. O le ala lea o le la ngao so mātou leo e vala au whaanona tuailo o tau paia la whaia le tātou whaata singa i le aso ngafua. Fito Iulailu o lima i le Manroa Sports Center i Mountford Park a tasi valu o Weymouth Road i Manroa i le tau se fulu le tāwanga i le tasi i le Awoli. A fifio matala au mai se i o tātou whiluai e lulu lima ma whaatalofa le susunga i le whaipule a tānau tuiono o se avanoa le au maua e pu e iso o tawata ma le whaipule a maise o toa sa tulai mo Samoa. E mana tua ile tala i ana whanua e ngase toa ai o la pule. Mo nisi whamatalanga whafsutai mai le asa whaitese i le olua tasi o ta sivalu o whalua. Olua tasi o ta sivalu o whalua i le ava ma le whaaloalo.
Ia uangi ua lola ua pe au o le sami. Ua pa ule fetu le la satu i le mai lua mai o matangi. A o ai fo i le na ua tu i le au le sami ma e lani. O la o pele la uma amora, fo la ua tu i le taita fola. Sia uluku e sini le la lelei. E se fo ia na tifi na io na ponei. Ai o te le fa ae aina oe, ua laino u fa a benei. E le rosa a fai lea mo usei. Nai whawhiwhianga mō tātou le nea whiawhi whatalo whantu se uso ia kalifa ia mawhaletua ia alieta komiti. Le maumali tātou porkalame mālo se fōuso. Maru ia tua mai melpori au se tālia so i fōmanuia whaaftaile whatasi mai. Ia male tō tele nea tātou wōmana ia tātou paangalo maumali tātou porkalame. Ile nei fuvango le whiawhi wa tasi le minute o tele valu le fō whatasi mai le au auna le atua. Pasta poni funtia wa fō le tātou porkalame. Ia pi ona yeli nei fuivanga ole a fiafi ia ole tu ule upenga ile loto mele usimai le fa fonga swa ponga le tanto porklame ole tu ule upenga ile loloto. Slava fasu mfitu ina pati o tolima o toluma. Baba tulivi inga ile tua. Sawia ina pati
Moni lava lo mātou te mai le langi, mātou te pati atu i ate oe, mātou te pepese atu i ate oe. Mātou te sisiva atu fo i ate oe, avatu le vi inga i ate oe. O alo o tusia mai lava i lau fionga pa i e te taono mātou vi i atu i ate oe. Nei mea uma, awa awa e whatono mai lau tus pa i o mea uma e whai manawa. E vi i atu i ate oe, matapo i atu i ate oe. Le tua mātou te whafteine ni e fiafi. I lau lavanga le lei ma lau alofa. Lau te tae mai o lo mātou wola. Ma ua fōi le nei teimi mātango fie, ma ua ele mātou mawhitanga, ma u tangata. Whaataunu ina ele mātou Paul Kalame. Mātou te whafteine atu olo nei aso mātou maua. Whapopo ina i aso lo mātou wola. Whafteine le tua i me u ma lava. Ele mwhaia mātou upo na whamatala lau le lei ma lau sirsili ese. Mātou te whaftai o no lau whaoletanga le tua. E ala ia Yesu lo mātou li. Mātou maua ai le saulotonga maua ai fo le whamoe moe. Le nei e fiafi, a mātou sauni le mātou Paul Kalame. Te tala lau a fionga pa ia ma o mātou tala noa se mata upo le ato ina mai. Mātou te wala watu le anganga pa ia o lau fio se i whatasi mai. Ma futa mai ma whaau mai ai mātou le nei e fiafi. Au mātou sauni e whalongolongo i lau upu. Le atua whaasoloto i mātou. Mai mea ono whalawe lawe le atua i le nei teimi tāua. O tangata le atua ma le lātou sauni e whalongo le nei pō. E lau whaunga mana ia i lātou. Me seina lava se nganga e whalawe lawe le nei e fiafi. E whaasauina le nei teimi mātou te whalongo whatasi ai. Ai se ea o mai mātou i lau upu. Whau mai fo i le au au na e whatau waa. A uma foi le ngā luenga. Ia foi e tupele vi inga ia te oe a mai whatau waa ia i mātou. Ia vi ia lawalo swafa e whavavau. Ono Yesu lo mātou li ima lo mātou whaola. Lo mātou te tālo atuai. Ameni. Ia e whatalo whatu foi le nei fiafi e si o tātou o tunu pele Samoa. E lau whasausaunga foi le nei pō. A tālo whatu foi amata mai lawa foi tumu o maunga se o lava yo nei u. Ia le whata alofa whaptua le nei pō. Ia e le ia malama malu si o tātua tunu. I tupu mai e. Ia o si o tātua tunu mwhai fo on tātua mafuta le nei fiafia. Mese foi o so ngai whawhengainga mautu msiofo i so stovine. Nisi o lau whenga luenga mafuta ma le nei fiafia whaptua le whata alofa ia tu tau. Le swafo Yesu ma lo le ngā nulue le nei foi vai sau ma vai atu. Le tātua ngā luenga whaustaulanga. Ata alofa inai tamama tina o tapu i mai le aso ma le aso ao whenga i fo i tama whana usa moa mona whaiva mona tute ia mai se fo la o tau talo mo lau whai taulanga ata alofa i atu tau whamanui atu le atua le nei pō i la o tau ma futa mai ma whaafonga mai le tātou Paul Kalame le nei fiafi ata alofa nisi o lo i tolo mau tangase ngase
o lo o mafuta mai ai, whengai fo i mati ngā ma mawhatianga o le tino. Vea fo le fiafi lana upu, e mau ai se waila au, e sosoni atu i au mawhatianga, au e whengai ai i mawhatianga o le tino le nei. Po whelama se meo e whaato o toli ai, i alofa le tua, whaamanui atu ma whaamalolo atu le ngango le tua, ana whaamalolonga i atu tau. Whaata alofa nisi o lo mafuta mai tonu o whalipuipui, lo tuli e la tu whaasalanga whaale malo. Whaata alofa i atu tau ni e fiafi suafo Yesu. Whaata alofa ili le au whingaluenga, nisi o lo ngā lulue fo le fiafi, le posi, o fo i le atai au, nisi fo i awa, manawa le nei teimi fo i atu lungo ala tele, leo mo pui le tua i so smeo lo to yai e mese o ngā lulu e mai yai. Po whea se atunu o lo e mafuta mai ai a lo e whingaluenga whatalofa. Ia te oe ia ma lo atu ia te oe tu sam tiute ma whaiva. Ia mese o le wha ma losi tiute mga luenga o whenga i le aso ma le aso. Whatalofa i le paia o le nei o le atunu o lo whapena foi o na au mau manu nofu solo i vaenga i fia o le nei kelope da tu te iai. Fe voi se atunu o lo e mafuta mai ai whata lofa atu. Le tātou Paul Klame le nei o le tutu o le upenga le loto i ati. Oe, o la auto au na fol nei o poni foniti. Tātou mafuta il tātou Paul Klame e peo na masani ai. Ia, alofa le atua whaamuni atu a whenga i fo i ma sailinga ma lo, wa fo i manui o nai o tātou. Ainga mese nai a tātou whanau. Whaamuni le atua e la auto au ma wai pe fo na matu. Iai tonu o New Zealand nei mai se le ai o kilani o lo o whapena au na tuai nei fiafi. E whatalofa le fiafi nisi o lo asia si mai fo i tonu au kilani ia ona o ni mawhitanga fo i e kalesia a inga mai se fo i o whale lave o le soifuanga nei. Whatalofa ia atu tau, whenga i fo i ma fuanga i tonu o au kilani nei, lofa le tua to te ia fo i lo tau soifua mo lo tau wola, i se aso pe ato e foi atu le manuia, leo ma pui le tua le toi foi atu i ainga manuu, mai se o tunu o lo au ma wai. A fai fo steimi mo mua le nei fatoa e whafonga mai e le tātou Paul Klame leo tu leo penga le loto whata lofa whaiptoa i ato e le swafa i Yesu. Ia, whamasani le tātou Paul Klame nei, e me se foi awane e elu ese le nei fiafi ma le tātou Paul Klame. Ia on sai mai ia matuma ua i pea le ngilo lau le tio ina mai se o lau telefoni si o tatu mafuta faalu le nei tu lama le afa o se teimi tā ua tele mo oe mai tatu uma e ala ia fionga le tu o la tatu falongo ai. Ia e le ngata foi lea ia e fatalo for sunga ia sau ngā lue tu foi ma le au auna ia sau alofa le tu famnia le tu ia sau me le ainga. Ia, o le nei fiafi, ia, talo fo i ma manui atu aso whanau o nisi fo le malu le tunu, whaamana tuina o latu aso soifua, le nei aso, ia, whai na whaamana tuina lo aso soifua, whaamanui atu le tua, ia, to e matoe whaapopo nisi aso lo soifua. Ia, o le aso fo le nei fia usula o pese whapitoa isi o watali, lo grandson le atali o lo watali. O le aso nei na toa le aso whanau ia o le atali ia Roman ta sila fonoti o mangili. Ia o alu fo isi na ta whaonga lai titi, e le ngato ana nafi o na po. Ia le nei fo i aso, ia sa ta whau ma le atali, whaamnui ai. Ia lona aso whanau le nei aso, son, happy birthday to you, and may God bless you abundantly, and also God will prosper your life in education and also whatever you are pursuing in this life and your goals and your ambition. Son, may the Lord bless your life. Amanuia le tua ia toi le atali. Ela uso tu la pese ia toi me se foi ila to uma famana trino la to as now. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Roman. Happy birthday to you. Manuelo was so far now. Ya Manuelo was so far now. Ya Manuelo was so far now, Roman. Fa Manuele to hip hip her. God bless you, son.
Ya, ia le tua, na tātou wolo, na tātou mata upu, e le nei fiafi pe o na masiri ai. O mal tātou pol klame le vai aso fo ina vai atunei. O tātou iai tonu o le senaturi mo mua o le ekalesia. Mai le ti a tolu po le tausanga o le nganga pa ia na fio i fai le nganga pa ia. Se i o tu lava i le fai ungo le senaturi mo mua. I le ti a selau. O ina ma vai ai le senaturi mo mua. Ma o le foi periota ta ua e kava ai le fata waina o le tātou mata upu le tātou tala noai. I mea no o ile au apostolo o lo tātou li o Yesu Kiriso. Wana male tile ina uma i lātou tonu o le nei senaturi mua mua. Ona o lo lātou ustai mo lātou wo e fai le polo inga na polo ina tuai i lātou e lo lātou li o Yesu Kiriso ina i o e fai nu uma maso. Le ala tātou te tala noa ai, le asa tātou wha solo mai lava i le apostolo na ulua i male tile ina. Mai se foi len tātou a mata mai ai le me tau o le male tile, mata. A mata mai ai Yesu Kiriso lava le me tau o le male tile. Mo le oti masaa o le toto. Ona o le fina ngalo le tu o lona tama. A mai se o le wha o le tanga. So mai ai se te whano le tangata mo mua. Ia na male tile ina ona o le fina ngalo o le tua. Na tau ai maa ma oti ai. Oti male tile ona o le ustai. E le vala a wina le tua. Ia on tātou so mai ai lea e le lilo Iakopo. Ia leo le apostolo mo mua lava na male tile ina. O le uso leo Ioane. James. Leo ne tātou tā ua na oti e le tausanga e ti a fast fulu malelima. Luinga o le tolu na maliu wa Yesu matu e fiu Yesu le langi. Ia a fast fulu malelima. Luinga sfultasi tausanga mulmuliane. Ai oti loa le apostolo mua Yesu o le tos fulu maletoa. Lua. Ina ua sui matatia i le tūlanga o Utah. Ia na tātou whasolo mai lea i le apostolo na so ai le malitile tu tonu lava le senaturi mua. O le apostolo lea o Filipo i le ti a lima wha. Tātou te le to e vai li lina ia awala na whioti ai ma whatau nuu ai o lātou malitile po lātou maliu oti. Ia mātunu langa e alua le tātou teimi. Ai nona to e vave na whasolo atu. O lo whasolo la i tausanga. Ia ma le whasolo ngsa o le tangata na mua oti. Ia ma whasolo atu ai lava i le tangata muli. Ono so ai lo lea ma le apostolo o Peteru. O le lona tolu lea o so o Yesu na oti malitile. I le tausanga ti a ono wha le teimi o le Emperor o Nero. Na uma Peteru ina ua umalono oti malitile. Ona so oi lea ele tausanga e ono valu o le oti o le li lea o Mateo. Lea o taulanga. Ia po levi fo ilesi o na ingoa. Oti ei oi ele ti a ono se fulu ma le valu. Ia taimia o le fisuia inga mai le taimi o Nero. So oi a isi au li e tolu na le tailua masina tai tolu masina, tai wha masina na ni eile nofo ali, ia po Empire pupu ia, na latu tau whawina le nofo ali. Ai tula i mai lole tangata ngo ia Vespasian, po Vespania, o ia lea na tula i mai wha mau popolo, ia le tulanga o le toe uprising o le throne po le nofo ali. Sa tau wha le tonu ono le tele o le toto masaa. Fasioti e lesi o lauli ia o mawai atu. Au teimi fo ia tula i mail tangata la Vespasian o tangata matau tia fo le sa wa pe ila vo Nero. Teimi tonu ia na oti ai pe na male tile ina ai
ia mateio ina ua whapena ona tangata valina o ia mamali wai, whamalitile. No atu lolea i le tangata nei o Antelea, msarola Antelea lena tatu ngata mai ai le vai aso lena te nei, tatu amatana tala no ai le imaea. Ma le piliota foi lea, piliota tonua lea o teimi whaingata o umaniro, a leu tula i mai Vespasian po Vespania, e vea Emperoa. A le teimi lea, tau sang tonua lea ti a fitu fulu, na oti ei ane te rea, o le uso leo Peteru, o Andrew, le uso leo Peteru. A o le tangata Antelea, o le tangata fo lea saielo na nau tele, o le tangata fialu anga ile tu i matu, o i tonu ale tatu ngata ai. Alu anga i Lucia, fata milo ai o Turkey, ia e muli fa mautu mai o i Eleni, ia mawhai e lana tala inga i no whanga whaitele. E na pu e nai o i e fita e to fitu. Malato sasai nai o ia, le tinga ina. Ai whai uai lo lato whasa tauro o ane te rea i le la au. I tu tonu lavo Eleni. Ai sa to tele tangata o soo, ia po tangata na tonu i tala inga ma o onga po la unga le tangata lo Antelea. Sa i tangata na muli ai. To tele tangata sa la to moli mawina le taimi na oti ai i ane te rea. Sa la to whapeala la to whamtalanga. A o sa waina le nei tangata o Antelea. Ai sa whai maila na upu i fita le taimi a o whasa waina o ia masasa ma ai le o le taimi whasa tauruai. A upu ia na moli mawina na tautala mai e ane te lea. E whai i tangata ia. E whapea. Wa lewa ona o whateltali i le nei taimi fia o lo uolanga. A wa o ulo ina o le nei sa tauro. Wa ona whaapa ia ina e Yesu i lona toto. Te fore sa tauro le la whasa tauro le la au le la. La au fore le o kolosi wo. La au whalava le la atutu ia ima. Amin le la sai ima. Whasa tauro ia le apostolo. Ai whai e tala sa afi al tangato Antelea. I le lewa ona look forward. So Andrew was looking forward to this moment, to this particular day. The day that he knew that it is coming, it is going to come, and it is near. And he said, I am glad that I am arriving. I arrive in this particular time of my life. Because I know this cross has already been blessed and anointed by the blood of Jesus Christ. We lo leia Antelea na whapele oti ele i Antelea na sulu solo te mina mali wa Yesu ona o palai. Ai le ufa mailang tala wa leva ona o ta pena i le aso le nei. Le aso o te oti ai ma avatulo uola ona o le finangalo lo wali i o Yesu. A ua o lo le nei sa tauro ua ona faa pa iaina ma sausawina i le toto Yesu. Ya, sa wha mawina wha pe e lua lava aso sa wha apopua ngā ina ai ane te lea e fita nei. O le lua fo i leo aso o lo tau mawhai atu ai ane te lea e moli mawatu ke riso e fita nei. So he was trying to preach and witness Jesus during his suffering. He was trying to preach and witness to these soldiers that punish him. Sa whasawa, whaopopo ngā ia tia. Ai se mea tau e le tausanga lea le ti a fitse fulu. Wai tō tolu le leia so o Yesu na whiotia le tausanga lea. A le tausanga lea le ti a fitse fulu. Sa whaatau nui na ai le valo anga Yesu. Te uri fwoi na tangi Yesu ma wawa ai leo Yerusalema.
o le tausanga tonu lava lea na whaatafu na ina ai ia le ai o Yerusalema e Roma. Na sauai le atali o le tangata lea o Vesipania, po Vesipasinia, Vespasian. Sauai le atali o le tangata lea le emperor i taimia e ngo ia Tito. Na saule o ia ma whaatau nuu le polo inga alona tama ina ia susunu ina le ai o Yerusalema. Ta lepe susunu le malu malu, ta lepe i lalo Yerusalema. Whaatafu na ina Yerusalema. Tau sanga tonu a lea, oti anterea, e oti maila antele a mai eleni. Ai mulmuliane, o le tau sanga foi lea. Na o ai le whaatafu na ina. E tusai ma le valo anga Yesu. Na tangi ai Yesu i le luka se fulu ma le iwa. A olona fai upu e whaasfu ma le tasi o te fia fai tawina. Tangi ai Yesu i le tausanga e ti a tolu tolu. Ma vava ai atu i le a ailea. Ma pele o lana wham talanga i le fai upe whaasfu ma le tasi o le whaasfu ma le wha. Wa lata o ia, wa si la fia e ia le a ai. O na tangi ai lea o ia, le ai lo Yerusalema, wa whapeane. Ana e loa o e lava i le nei lou lavaso. O mea e te manui ai. O le winga o ia upo Yesu. O lo fai atu i a Yerusalema. Fai atu i a Iuteia ma Israel. Wa tangi o ia ma whapeane. Ma i maupe ana e loa. I wish you know, I wish you do know, today, at these days, is the days of blessings and prosperity for you. Mai ole aso le nei ole manuia oi. In other words, but you miss it. Ise si whapunga ole aso le nei ole manuia, a ua misi ate oi. Wa misi lau wa ai aisa ina ua e te ina o au o lo o to misia. Because you forsake me, now you miss your blessings. Mai ana eiloa o oe lava i le nei lou lavaso o mea e te manui ai. A o le nei ua lilo ia te oe, but it is a mystery to you. You do not see. You're not able to see. Why? Because of your stubbornness. Ona o lo te e malo wha maulunga. E le ilo ai. Mele le whasu maltolu. Awa e o mai i at o e o naso e tanu ai le mea mau te. E si o ai i at o e i la tau ua ita mai i at o e. La tau te si o ina lava i at oe e pui i at oe i tu uma. La tau te faa ngatasi fo i at oe male ele. A toa malau whanua i tu tonu i at oe. La tau te le tu ua fo i se maa i lunga o le tasi maa i tu tonu i at oe. Ua lei loe oe ona po wa sia mai ai oe. Because you miss your moment. And now the enemy is going to come and crush you down. Le a saule fili, fe mai e whaanga ta sia. He will come and level you on the ground. Le aso la lea, na valo ia la Yesu le ti a tolu le aso lea. Ai o mai le ti a fitu se fulu lea. Tolu se fulu ma le fitu te usanga muli ane. Ai whaatau nuina, upu ia Yesu. Ina ua Saul tangata lea o Titus, the son of Vespasian. Na Saul masusunu, matalepe, lea lava na tupu aile mea tau ole dispora po ole fata ape ina, dispose po o ta ape ele nu ole tu, wasulu solo tangata ile mea e olai. Salalau solo i le langi, Europa, Afrika, Asia, so se mea ua o iai le sulu solo le nu o le tua.
ila o lātou te eina Yesu. La sila na me tāua te le tau sanga le anga tō tolu tangata. Luinga tātou te lo, taimi whai tā tele nei. Taimi nei utula i maile si tangata lea, e ele whamtalanga wapea, o niro o tangata pito sili lea na leanga. The cruelest emperor that ever existed was Nero. Ai kula i mai fola al kakala Vespania. E matua i matau tia foile leanga. Le lana, whatau nuina i il ti awhitsa fulu. Le na ta apele nu o le tua. Lea whatoa, to e tau poto atu le ta siva whavalu. Ina ua mahea le tau alona lua o le laulangi. E tusa mawalo anga o le tusa pa ia. E to e fo'i ai, to regather or go back to their land. Le mela nae, e zel tawa i tele o le centuri, mua le tātou tal noi. Teimi whaingatama, teimi o popoanga, teimi sauanga i nai awa apostolo, e mise fo le kalesia. Le nā. Ona, so oi fo i leo, le si so o Yesu. Na oti male tile ai fo i tutonu o le ti a fitse fulu lava lea. O le tātou tama o Toma. Ia po Tomasi. Tomasi le fo i tātou tala no ai. E se teimi o mawai atu i le tā ua fo i o onga na maua mai a Tomasi. I lona le telitonu ma lona whaafitia. O le toi tū mai o lona ali. Ai mulmuliane na mtua i toi tū a toa leo langa o Tomasi. He recovered and recommitted his life totally to Jesus after all. After he denied Jesus of his resurrection. Ti afitsa fulu. By teimi o le sawa o le emperoa po le emperor o Vespasian. O le lila leo Tomasi. Samoa i oso o ia nga i Suria. Ia o Suria o le silea malo e le pito i lungo i Uteia. Suria le pito i lungo o Israelu. Na uma Suria o na oso ela ia leo o ia i Iraq. Ai whai waila na malanga i Intia. Ma nofo ai mole wha i le 5 tausanga. 4 to 5 years. Now Thomas was settled in India. Ina ua umaisi nuu pe o Suria ma Iraki. Ina whapenao na nga lue ai. Avele tala le leie moli mau atu i lona ali o Yesu e tusa ma le polo inga Sicily. Sa whaasaina la o ia e tangata o isi tele tonunga ai maise le pulenga wha le malo. Whaasao na toe lau ngaina pe tala ina le ingoa o Yesu i sana tala inga i tutono le ai. O intia le lewa iai. Ai sa le ima whai ona tā fia le whaia pēa e Tomasi. O le nei tala inga ma le launga pēa o Yesu i le ai o intia makauri ho intia le metele. O le pito nuu po o to ingata e tau whapea o le au mathoma. Tangata mathoma. Tangata ia na nofo ai mata lai ai. Ma le ai fo ila tangata intia o mai lava le teimi nei. O Tomasi. Thomas was the hero. Tomasi o ia o le lātou toa manu le langa o Tomasi ngata tala ina ia le tala le lei o le wha o le tanga po le tala ia Yesu le malo le tua i tono intia. Si tamai a aia lea ma to ngata ia no foi o tangata mathoma. Ai o inana le liu ai e Tomasi ia le to tele o nei tangata. Ai talo whai a Thomas. Sa ia tau mwhai e whaatūse e kāle sia i se tasi o pito nu. Ai pita iane. Na oti ai Tomasi ina ua tutui ina e le tangata i le tau. Sa tutui ina e se fita o le nei ai se fulu au. Ia le fulu au, the arrow.
ia maoti ai o ia. Oti ai tutono intia. Masaa le toto. Manongi matangofia le toto e peon tatu tala noa le vaso lentene. Ele upu Smyrna po le Semurana. Myrrh. No ingo le muro. O le mea manongi. O le toto o le tangata e oti ono Yesu. E pei o se mea manongi e sa sala. E sa sala atu ma fao la ina ai tangata e o iai le manongi o le toto lea. E lo se manongi la leanga hole lo se manongi leanga o le tangata woti. A o le winga o le whamtalanga. O le manongi o le atua, ma le manongi o le tala le lei, ona o le toto o le tangata leo o masaa ona o Yesu malana tala le lei. A wa avea tala a ave, wa avea tala a vatu i le community, male a ai, male nuu, male maa lo a to e peo intia. Lea, le toto o to masi. Na o ai le tala le lei i intia. E tele le au kerisiano e tono intia, e mo e tele le au Hindus male au Buddhas maisi to inga tele tonunga. Me se fo ia le Islamic. Ai ole motua i to tele fo i o tangata kerisiano i tono intia. Ai sea, tasila apostolo na ofolo na ola. E alue nofo intia mole nei temi umi. Fa pe lima tausanga, mauti e ia. Manongi matango fia i lona toto le manongi mana i o le toto o le tangata e masa pe anau whamtaleina i le vaso lentene. A oti le tangata e oti ona o le malovale e le se winga. A oti ona o le onga o ngā solo ma la velka vale maukia i masa al toto le awala. Ia pe oti fu o fasi se misa mauti e le awal tele. E le se winga o nato i ngā oti. E masa al toto. Ai le se manongi le lei. Ai a oti le missionare, ai a oti le malitile, ai a oti le tangata. Pe fo o tātou. Ai alu e wha missionare. A e oti le mea te alu te missionare ai. Fasia oe ma tangata waleina oe ma whaata ma ia ina lo wola. Ono Yesu. E te loa. E pe alo toto o le muro po le mea manongi le ai tuu tu tonu o le afo o le container o le mea mat o le taipei o le mea lofa o le tupu o le makoi le ave ia Yesu. E sa saa iai le mea manongi o le lefu o le asu me saa tu tonu a mu asu la ia le e sau le manongi mana ia. E manongi e te lo le manongi mana ia o le aroma lea. Sau mai tu tonu langa o le mea manongi o le muro la iei tu tonu. Nai sau le ngō le ai le ai Asia, Laititi, Port Turkey, o le ngoa o le kalesia o Semurana, o le kalesia pua ngatia. A persecuted church. Mafatia, masawa ina tangata o le kalesia ona le tutoa o loto. E whaile fina ngalo le tua. Tai peo le lato bishop o le lato epicopo o polikapo. Alu lava maoti ai. Tinganga whaafefe tangata i le ala o le aso sunu e whamaia. Pētu i tangata whaafiti mai ma whai lo wali. E whamaili tala to ina leo varsu fuma leo non tausanga. E varsu fuma leo non tausanga o whai e Yesu mea le lei mo au ma lofa i a te au. E sa ole a o whai ai ma o blasphemy. Why do I have to blaspheme my Lord? And he loves and cares. And he gave his all for me for 86 years. And how come I am going to blaspheme him for just now? I gave my all, I gave my life for him. Whatever happened to me, I am willing. Ultimately, e tu watu, ma woti ai. E susunu fasioti loe la uri Roma ia, la fita Roma. Ma susunu loa ma polikapo. Sau mai le nuu, e tu toa loto e pei o tomasi. La tua mauti ai,
Amen. Ya tatu lo fol tatu tamonto masilang tatu tal noai. Lele Ioane luas fuluan na upu fa mai. A o leva ai failonga. A o leva ai manu o Yesu. Au te le te li tonu lava. A wava ai la el me ino ua o ina wa feliwa ina le ola o Thomas. Na alu malona loto a toa e faile fina ngalo Yesu. O le apostolo na ono na maliu malitile o le whaasolonga mai o apostolo a Yesu. O le apostolo lea o Bartolomaio. Tau sanga lava le tasi el ti afitsu folu. Ia o le singoa o le tamalea. Ia o Nathanielu. O ti e fo i tau sanga lea. Tau sanga lava lea na susunu ina i Jerusalem mai tito. Fi o ti a ina i apostolo i e tolo i Yesu ono le maa losio sawanga. Ele i fioti e tutonu i sawanga i tutupu i Jerusalem. E na fioti solo mai vaenga ese o le lololangi. Aisea, langa ngau sta i le whaatonunga. Because they obey to the greatest commission to go, leave their comfort zone, but go into the world. Yo to wo fai no uma. No. Amen. Ne foi le fa malo ma fa tai le missionary me se la vai la to lo fa mai tina. A luenga fa missionary. O lo sta io e fai le nga luenga e fai le fina ngalo le tua. Ale sile so o Yesu Bartolomaio. Sa uma lo le Pentecosto le ti a tolu. Alu lo lea i le no whanga sa tu ina atu le tua i lona loto. O se so o e fia tele il meneo le fai malanga. Sa mua malanga o ia le ai po le nuu po le malo e tau Armenia. A lui foi Ethiopia because he loves travel for the sake of the gospel. Alo leo o ia Ethiopia. La e kupito. Ai whaai umai i Asia le titi. Tono Turkey le ai teimi le rei. O nisi e whapea na malanga fo intia ai leo whamaunia. Sa whaai o le taamilusanga taamilo Bartolomaio. I le toi fo i atu i Armenia maoti ai i na. Whapea le whamtalanga a la unga o ia isi ai o Armenia. Ai pu e fita. Ia, o fita. Ia fita Roma fo. Teimi o le sa waa Roma i lau kirisiano. Na mua o lātou sasa whaati ngā ina ia teia. Ai whai ule whaasa taurina fōi o le so. Tō whiani so o Yesu tātou whalongo e whai ulawa le whaasa tauro. Leanga o le, this is the worst punishment of the Roman back in the days. It's crucifixion. Whaasa tauro. Le lava lai te vai ai o to tele ao nai so o Yesu. Na o i ai le mea na o le lātou li I whaola. O le whaa sa tauroina o nai apostolo. A whapea na au launga o i Armenia ai pue ai. Ia na umana whaatinga ina whaa sa tauro i le la au. E na mafua no o le whaa salanga I le apostolo nei o Bartolomaio. Ona o le lei ustai fo I le vavao. O le vavao na sau mai le kovana. O le ai ina ia aua ne I toe launga ina Yesu I so se vaenga o le ai. Langa fo lau whaalongo I ai le kovana lea I tono Armenia o se. Toli fo ai na pulea Roma. Luringa I fo I kovana I ia mo meo. Tangate pe o Herota me mapena la tau te pulea ai. Whaalongo la uli ia. Wa tele tangata ua muli maliliu I tala inga malaunga ma hao onga ala uso o Yesu. Whailoa la tu whaatonunga. And then they will send the instructions, send the decrees, tell them, no more. Do not mention that name anymore. Otherwise, you're gonna get it. O le a o whaasalanga ia tu tau. E le im whaina wawao I fwoi pātolo mai o ia. Na whai lava le lau ngaina. I whape tele ai tangata lotu whapaupau, tangata I fwoi tupua lotu whaasatani.
o fo tumulanga tumu tangata eleni o fo la eleni tele mo tangata ifu tupua ya fa pena fo Roma mea lava tangata idolatry tangata ifu tupua ana fa pena noti ia ta sio tato uso apostolo o patolo maio ona olona ustai ile finangalo olona matai o leo e fai le finangalo le tua ave le tala le lei na ya so mai lo le so Yesu e ngoia tateio ele so Yesu e ngoia tateio o le sio nei ngo o Utah ai taula fa pe e la uli ia o Mateo Mamariko o tateio o le tatimo le titumo le fa pena ya fu inai nai le Mateo se fulu alona fai upo lua e o le fa e fa pena fo le Mariko tolu alona fai upo suma le ono o suma leiva na e fa la uma ye ngo la o apostolo ya nga fu e ta uma ye le ngo le li ila le o tateio le titumo tateio le titumo ai fa ingoa mai la e Luka e fa ingoa mai e Luka o le afo o Utah le sopele ame o Utah le uso Iakopo to le ufatu o tateio le si ingoa ai fa ingoa fo ia Utah ele o Utah le sekara o Utah ia po tateio o Utah la o nai fa ingoa mai e Luka i le mata o puono pe atango e vai alona fa po sumal tolu e o sfulu ma leono alo mai e fo ingoa la o apostolo e Luka foi alo fa ingoa mai ai la le apostolo le so o leo Yesu o Utah le uso Iakopo o Utah le uso Iakopo ai fa pela al famtalanga sa malanga o ia i Mesopotamia malu tua i Persia le wa Iran bo Iran in temil nei alu eta la ia ile fina ngalo lo no matai alu me no o ia tateyo na sasai ila au mafetongi i ma a o la unga i se ai tonu o Persia po Iran il temil nei mauti ai oia oia faia fo ile fina ngalo o lona matai na oti tateio le tausanga i ti a fitu lua e lo fasol solo tua i lunga le centuri na mata mai le fali ma fal apostolo momua a lo fasol solo tua il fitu lua ti a fitu lua le ai na oti ai tateio ia po Utah po tateio lo ti tumo le sile so e fa le lawi lo tele ia ingoa na itama ia a o tangata ia o lo sau o la to ingoa o la to ia o so o taua ia po apostolo taua o le fili Yesu mo lona finangalo ia ona so me lo le o le si fo so e fa le tau tele amine tau o ma ai ala no fa tu fa le tau ele telling information ele telling tala e ta ua ina ni so au tangata ta ua foi ai sa na vala wina e fa ato ai le numela se fulu ma le lua le atoanga le meka o le governmental authority le tuol numero suru lua sa ta tu tio ai ele mafuanga na laila vona filfilia matatia e fa ato se fulu lua langa ta ua au tangata la lea o Simona le se lote the silot na e ta ua Luka ia na tusi e lua le Luka e se fulu ma le ono Luka e ono alono fai upo e se fulu ma le tolu e o le fulu ma le ono na e sau ele ingoa lea i upu a Luka le tustala i le lisi fo i o so o Yesu o le au apostolo fa ingoa mai o Simona le se lote na oti o ia le ti a fitu fa
solonga o tausanga ia. Fitu wha, o mātu fitu lua, o mātu tātei o fitu lua, a o le fitu wha lea ua oti e lesi so o lea o Iesu. Ai lesi ingoa, le wha ingoa mai e fo i e isi au tusitala evangelia. Lesi ingoa le wha ingoa mai e le tangata lea. Wha ingoa mai lauli o mātei o mamareko. Ia le Simona lea, o Simona le kanana, na ile mātei o se fulu, wha upo e lua, ma le wha. Ia le ngata foi lea, o le mareko e tolu. A lona whai upo e se fulu ma le ono. E o le se fulu ma le iwa. Na e ta ua mai le si ngoa o Simona le kanana. Salo lai foi le la tato mawa fau iei. O Simona foi le fai ngoa e Simona Peteru. Peteru. Ia le foi Simona e ono confuse, e ono foi le nefu ai pe a fa pe tato te fa longo, e fa lau fa tasi mai ngoa lau li. Tato te malam lama lei. E ese. E to lua tangata ingo ia Simona. To lua tangata ingo ia Iuta. Ia le nā. E te taula na manino lei e ese a Simona Peteru. Ese Simona le selote. Maliu o ia le ti a fitu wha. O le mea o i le tangata le nei o Simona le selote. O ia o se tasios o apostolo Iesu. Na ili lua ina o ia i tutono o Persia. Ia matau lia fo Persia lewa o le Iran i le modern day temil nei. A Persia o sisi lea maa lo. Matau tia le leanga sa iai i le whasolonga o maa lo. Maa lo fo ia na pulea mai Israel. Le tau whape o mei taima Persia. Le nala tau whato i la loina i a Papelonia. Maa lo matau tia. Ia le tatu te loa ia e le si tama i Iran meza i Iran ia so ia a tau Iran o le matua mtau tia fo i teimi ia. Ia le fo mai teimi ngai o le ai. Ka foi fali lilo ala ko mea le la kurka ko kamo Trump. Fa palasi ia pomo mo kalepe mai mea la ilalo le a. Ai mtau tia le malol nei o Iran ia po Persia. Mtau tia le history. Tia o no tu langa fo io ma losio na puleanga malitulanga na iaia na foi le teimi na tula i mai ia Persia. Ai tele foi ni mele le na faunga ina i le tua ia le nei malo o Persia. Tele ni mele le sa faunga i le tua Persia. Aisa o ile na tato mavo fauli tala ia Nehemia. Nehemia le na lu faupa io i tonu me ka o Susana po Susa. Leana na lue tu tono Persia ia le tatou tamo Nehemia. Leana fai atu le tupu se wa e loa mai wo mata whanoa noa ia so wa lue fai pā o Jerusalema. Nai te maa nama le tala. Tu tonu le aile luinga i ei me le lei. Na wha ma ite ina le tua le anga le lei o tupu. Ia ma le tangata na aluatu wha umatia Papelonia. Ia tangata ngā kuresa. Ia mai le tupu ngā kuresa, wha ato i la loina Papelonia, ia ma wha sa o loto o lo le nu o le tua e toe fo i le tā whianga, ina ua uma le fitu sulu tau sanga, na saunia le tua le tangatanga ngo ia kuresa, o ia o le Mesia, o le a ia lave, ia le nu o le tua e toe wha foi, o lava na sasa, o tonu la le nu lea, po le ai lea, ia le ua mai nei teimine, ia le o le malo Musalemi, ingo ia Iran, ia le na, ile nei tau fou ma nei teimi wo i ele soi fuanga le teimi nei ai na ili a tau le ili ia wa ili kwa ili lua vai lua ina ile tino o Simona le selote ina ua le mawhai fo ona ia na vavao ina lona fia e tā lai ia le tala le lei po le fe au mawalunga the Great Commission that Jesus has been entrusted him to go and fulfill the commission that he was called for. Yeah. O le fitu whala na o te esi mona na se loti. Ai o mai rola le ti a fitu ono. E mataulia foi la
o matatia, wa lela tatu tala no ya matatia lena faile vili. Lena to lua mal tangata ngo ya Yose po Yosefa. E faile vili. O le finangalo le o le atu o le a faali mai. Su eise si e faa ato ina masui le tūlango i uta le faalata e toi faa atoa le numela se fulu ma le lua. Tatu te ola iei stemi e faa matala atu le vaenga lea le taua. Ai o matatia na wala awina o ia ma avea ma apostolo i le tausanga ti a lava le tolu ina ua uma taimi ia o le faatali le anganga pa ia ai filifili matatia. Tonu le sifulu aso le o le faatali le anganga pa ia ai filifili matatia. Filifili mai e le atua ai faonga le vili. They used a lot for the selection of who is going to replace Judah, the betrayer. And God points his finger through the lot to this guy, Messiah, matatia. Ma vea ilo ia ma se tasi o so e faato ina lumela lea. Na ai oro la ti a fitu onu. Na ta la i matatia tu tonu o le ai kupito. Ele ngata fo leo Ethiopia, i Afrika. Ai na toi fo i mai i Jerusalema. Mamangalue ai e moli mau Yesu i tu tonu i ona lava tangata. Au le me fo ino i ai. Na whaasa ina e fita Herota. Fita Herota o tupu Roma o le e tupu e tutonu o le region le po le aio Jerusalema, Iuteia. Pasa anto e moli mau ia Yesu i tono Jerusalema. Ai na i ua i lava ina ia ua po e ina fetongi ima ina ua le mawhaiona vavao. Ai wha i ua i le ave ma wha tau i le la au, i le ringo le wha sa tau rofo, wha tau le la au. Ai mulmuliane, ua la tau tipi ina lona ulu, ma vai ese ina lona ulu, ma oti e lava. Matatia, alo fai. Ona so oi lola ia lea. Male apostolo, mulia, e ato i ele se fulu male luo apostolo. O ia foi lea na muli lava oti. Pau foi leo le apostolo, na pua ngā na o iai aile i oti mali tile. Ele i oti o ia i se oti e pei ona fioti o na uso. Ona ua toe ina lava, le toe ina ua iwa se fulu ma le 5 tausanga o Ioane, le so pele. John, the beloved. Tausanga iwa valu, ti a iwa valu. Toi titia a uma le centuri mua. Toi titia a uma. Toi lua tausanga uma le centuri mua. Ai tangata, oi ai maliu loa ia Ioane. Ina ua toia ina lava Ioane maoti file mua i Efeso. Ai ia ni wha maunga whapea. E ui lava ele i oti mali tile ia Ioane le sopele. Po le apostolo. O ia fo ilea e 5 na tusi olo ia i tono le tusi pa ia. O lana evangelia. O le tusi a whaalinga. Ia ele ngata ilea o ana tusi muli na tusi ua toe ina. O le mua le Ioane. Lua le Ioane, ma le tolu le Ioane, ona tusi fa apostolo. Ioane lea. Ai ei fa mamonga fa pe, e ui ele i o ia se oti mali tile ia Ioane. Ai ei teimi na sai mai Efeso ma ave i Roma. Na watu le i Roma ona ole fida ngalo au le tua, ona ole fida ngalo au le polo inga lava male usta o Ioane. Awa o ia sa vea matoe ina ia po tangata na iele kali si tonu o Efeso. Ai peite iani, na pu e mai Roma. Ai ela le wha mamunga whapea. Ona wale mawhai a ona whai e Ioane ia Yesu, mawhai se tala e winga ia Yesu e pe ona tau mawhai le au Roma. Tu uloa vai o Ioane i tonu
o le me o le vaivevela, me o le oil, me o le suau. E whaatali e whaatū i tu tonu ina ile suau u vevela lea. E whaatali ai le teimi e ave ai fo i whasa tauro. Ai whafo se i aona i ele mena tupu ua le whaataunu ina, le whasa tauro ino Ioane. And God intervened. God intervened and miraculously saved. Te ia o sui ai le whai unga le emperor po i lava e onga le authority e teimi. Ua le whaasatarina ia Ioane. A ua whai le whai unga o le a ave o ia i le motu o pātamo. E ave whaapango tae whaafale pui pui ai. Ira lea nālu ia Ioane ma nofo ai ni nai tausanga. Pe tausanga e male awhai. Whaisina umi o le teiminga e Ioane i. Mai e tusia e loa le whaalinga na mai e Yesu ia teia. E tusi le tusia whaalinga. Ma avatu i whaifi au po a ngelu o e kalesia. E fitu o lo i tonu o asia la titi. Leo lo ia i le whaalinga o lo mtau pue lua. Ma le mtau putolu e kalesia nei. Ia ma le whaalinga atoa. Mea wha polka lifa po le polka lame le tua mo aso muli muli. Wha tia uma e Ioane e lana tusi o upu uma na ave e Yesu a wa le whaalinga Yesu. Pa ua le mea Ioane tusi lalo le whaalinga wa o Yesu lava o ia lava leo le whaalinga. O loo whaai loa mai ai. Le ata atoa le polka lame le tua. The holistic of the unfolding program of God the Father is all about Jesus Christ. He is the revelation, but needs to be unveiled. E mana o mia leo ese o leo fiufilia. Ai si mala malama tangata i mea umolo tusili ne e whalinga la tu te iloa ai. Mea sa tutupu o mea o lo tutupu ma mea uma o valo anga le tua mo le lumanai. E mese lava regarding of Israel. Kataua Israel. Nala, teimi tā wale empire roe ngoi a Tomitiu. Tomitiu le empire roe Roma, teimi nana. Masaro tangata le na whaiel whai unga e ave whapaung tā instead of crucifying him, but take him as a prisoner to Patmos and leave him there for I think 16 months, stemi whapena, na nofo ai le apostolo, i le motu tu fua le sami, tairi sami. Ia ma whaapango tai. Ai pei tai na toi mangalo mai, ma toi foi mai, o toi ina le toi ina, toi sau i Efeso, mangalo mai o i Efeso, o ina, na oti ai ina o toi ina, o iwas fulma le whao na tausanga, lona matua. Ia, lena, au apostolo lana e to sfulu ma le to lua. Ai le ngata foi lale, tatu ti fitel tal noi nai nisi tangata wai le na pau yo so le na pau yo tangata na ele fefe pitolo. Ngai foi manisi key players lava tangata ngoia panapa. Tatu te fo ya ngai e le la tal no i tangata e le o yai tu tonu ole apostolo to sumal to lua au tangata tau tia nga iai, wa ele whamtalanga wapea. O le tangata leo pānapa, o le sion, o le sile, teri tonu ia, o le au sui. A e whapea o le tangata lei. O ia le sa to o lua e whai ele whilinga mamata tia. Po ai e sui i lau apostolo whaatumuina lau, le numero sulu ma lua. E pite iane. Ia o le whamtalanga le nā, le tele o nisi o skolo le tuspa ia. Ai o te li whamaunia le nā tala. E whapea, sa tā lai pānapa intia, Italia. Ma eleni, ai whaai ui Salamusa, o le ai o Kuperu, ma oti ai, a o launga o i e tutonu o le sunako i lea ai o Salamisa, ai sa pueina e fitu Roma, ma ave i fafo ma fitongi i maa ma oti ai, sa lapta ia mua pānapa. Te le foi pānapa le na o ma Paulo o malanga mua Paulo. Ai te ua o ma lona kaseni po sion te lea la tatu tau atu fo iai
o Mareko. O le Elisipito ina ua le mana o Paulo toe ave le lile o Mareko langana give up na toe fo i mai malanga momua. Ia ai o i Paulo ia masila ia ai opa napa ia malon teile o Mareko le elan tusi evangelia. E ma lia fo i mea le fa perna. E il fese se inga, a su fese se inga le lei, ai sia wa alu tala le Elisipito ai va ve fo na alu tala le anga Elisipito ona wa ai ona isa ia ona wo yesi tau just a little tiny little friction, but causes so many good things out of it. Paul went the other side and took the gospel with Silas and Barnabas and his cousin, this guy John Mark, the author of the gospel of Mark. Mola o Elisipito pu eleva o Elisipito le na al tangata neo panapa oka fo le mani o lana fo i au nanga malana ngā luenga na whai. Na lapita ia awane i toe lau ngai nei Yesu i so se mea o iei tono ku Peru. Ai sa whaia pēr pānapa le mea na avatu e lona alii e te tau na whai. Ia, o na tala ia tupele le a fo i le swafa o Yesu Keriso na o lava i na oti. Ia, na le na pueina fetongi maa maoti e lava ili tausanga ti a ono tasi. Tau le tangata ngoi a Iakopo le uso Yesu. Na oti o ia le tausanga ono lua. Tau lia wale utatu tu e fo anga i le centuri. Tua le titi atu. A o nai tangata ia le o la vevea i tu tonu o le au apostolo. A o Iakopo o le uso Yesu. O le ti ai ono lua. Sa avea o ia ma. Tangata lea sa avea ma tai. I longa o le ulua e ka le sia Yerusalema. Ia o Iakopo lea. O ia o le tama Maria ma Iosefa. E ei mo na uso e ngo ia Iose po Iosefa fo ile siona ingoa. Ma tangata ingo ia Simona. Tangata ingo ia Yuta. To whala uri ngai tau mai tu spaia. Ngai tau mai Mateo sumatolu. Anga fo e tau mai le Mateo e. Mateo 5:5 ono. Ngā fo e tau mai ei. E ei tua whawhine o Yesu. Taloa e tai whaalongo i e neme. E mwhape, oi, whio lai. Yes, e ei half brothers, e ei half sisters o nuinga o whanau mo i alea ma lia ma Iosefa. A ma tau lia foi. O Maria. O le toa le nganga pa ia. O le ata li i o le atua. Nā. E whape nā. E whai maile Mateo sumal tolu. Whai pue 5:5 ono. O upo tangata na whai a Yesu i ngā wasau whaila na ngā lua. Ngai ofo tangata Nazaret. E whai mai upo tangata ngai e 5:5. Mai ele o le atali e le o tufunga. Isn't he the son of the carpenter? Ele o Maria e alona ingoa. O lona tina. O na uso foi o Iakopo le lau tau mai uso Yesu. Tau leo le whaifa mtalanga i o le whaatau ia Yesu. Mai ele o ia ele o la tali o Yosef. Ele o lontina ea Maria. Ele o na uso ea na efe mai o Iakopo, mai Yose, ma Simona, ma Yuta. Efe mai limono. Ele o ia te i tātou ea foi o na tua whaafine uma. Loinga. Ia, te lopo la so manatu ngi kofa pe mai se ser nga mea ia pule oi a lefa mal tus pa ia. Jesus had sisters and brothers. E ai ia uso Yesu. Oso o malau Yesu nei ma ia montu va fine te lope to fia. Sala to le lango ina nga luenga Yesu il amatanga. Ona isa. Sale imala malama. Te malama i la tau le mea na whaia Yesu. Nai le Ioane fitu lo na whai upe lua, ma le whai upe leo, le whai upe 5. Le malama i la tau. E ui lea, ina ua mahe ale toe tu mai o Yesu. Na toe wheliua ina uma loto o le ainga. E maise la ia kopo le tatu te tala noai. Wa ia talia ina o onga Yesu, muli. Ele tala le lei fai tau le koronito mo mor koronito mta po 5 fai upo fitu na mai ese si fa maninga sa no foi Iakopo Jerusalema
Ma o ia lea sa tape na ina lea feafe sa fa poto ai le au so o ile. Au so o le salaurus fulu. Ile taimi na la te fa tali ai le fio ifo le nganga pa ia. To le ua pisi lo ia kopo u tel tonu ia Yesu si ona uso le usau to e mafuta il fast fulu aso. Le ua la to e mafuta mo no uso le la wo ilunga o le maunga le ofa mai Yesu le maunga olive awani o tu o Jerusalem o. Ya le sau le fa mo maunga fa pe o ia kopo le uso Yesu. Le lope na mua mo e lope na vave a ia kopo e alu e ta pena le a feafe o pito lunga Jerusalem. E o mai le au so, e o mai le au so, se laulus fulu, la tau te api ai nā, ta talo ai, fa tali ai le fio mai o le nganga pa ia. Le matau tia le nā o le liwina o le o lango Iakopo le uso Yesu. Na fa pe feo na o ti Iakopo, le uso Yesu. Sa oti ino ua tū le ina mai o ia mai se mea, e faisi mau o lunga o le malu. Tū le ia mai e fita a he rota, maoti ai. E whape tala, na pa uia Iakopo, a hele i oti ai. O la vai ola. Ai na toe o ifo fita Roma, ma la tu toe sasa ina o ia i la au. Mai u ina oti ai o ia. Talo fai. O lesi tangata, ma te utia fo i lea e tau mai ei. O yuta, a o lesi fo i uso Yesu. Ti a ono lima na oti ai, lesi uso leo Yesu. E whapea le tala. Sa ta tui e le fita i le tau. Ma oti ai o ia i Peresia, Iran. Ina ua leu stai fo i o ia le whaatonunga ina ia awane i toe moli mawina ma toe launga ina le swafo Yesu. They trying to stop him, but he couldn't. He just can't stop preaching and revealing that name. Why? Because that name saved his life, bring new life to him. So how come that he will stop declaring and proclaiming the name of Jesus? If somebody say, stop it. No, he can't. Le mwhai. Tatu o mai lo le ia Paulo. Le tatu te wha solo wha ai tausanga. O la uli ia i whafo mai o suru lua o la apostolo. O ti Paulo le tausanga e ono ti a ono i tu tonu lama le centuri mua. E matau lia foi petelu. Na o ti le ono wha. A o tu tonu o le vai teimi lava lea o le ula lea po le sifi lea o ai o Nero. Nero leana whaatama ia ina le au na ia le tua. Whasa tauro ele e Nero pe teru whaau lunga vai, upside down. Ia o Paulo, na ia vavahe se ina pena, vaan tuloulama, tipi le ulu o le apostolo, ma fiti whaatolu, i tu tonu o Roma. Telefoni Nero le tangata len tula i mai le 5 wha, lana nofo inga ai umai le ono varu. Inga lae, oti Paulo le ono fitu ono varu, ia ai pule loa Nero i lona lava ola. He commits suicide. Too much pressure and too much accusation. So he can't handle it. Why? Because he knew that his life was in danger. Su e tangata ina ia. Su e si emperor ma isi tangata o le malo maurulunga. A o sola il me tau o Alexandria e kupito lafi ai ma. Campo ai ana talonga mo me o solo fanua ma me whapena. Ia fo i mai ama pule ia o ia ilona ola. Tangata lo Nero. Na. A o tato o tamo Paulo. Os tangata matau tia. One of the greatest apostles that ever lived and served his master Jesus. Tangata sa telepopua ngana o ilona langa. Talo na vala awina Yesu a alu o ia ilala i tamseko.
Fale pui o ia le tele o teimi sasa, tau e mua, pangatia le vasa, nae ta ua e paulo lava i le lua al kolonito mta po sultasi fa po lusu malima fa mai sa o afatia i le vasa i le tele o teimi sa o tau aia o i maa na sasa i nao na o popua tia ona o le tala le lei a Keriso Yesu ai mulmuliane ua vavae se ina le ulu o paulo i le Empire o Nero i le tausanga le na ono i te tonu o Roma. Tangata ingo ia Mareko, lea mto au mono o tauana nei, first cousins ma le li leo panapa, le uo fa pilpele paulo, e ana tala inga. Au Mareko, o le ti a ono valu na o ti e Mareko, o ia leo le tustala o le evangelia Mareko. E leo se so o Yesu, e leo se apostolo Yesu, a o le so o Yesu. Te voi ese le apostolo, ese le so. So, ya wisi tangata ma na mulmuli a Yesu. Apostolo, special ministry, papitole lato, ngā luenga, na vala wina ai lato. Mareko, le sione ngo John Mark, sa toso ina e solo fanua ai mata i e tangata maoti e o i e tutonu o se ai kupito e no ia Alexandria i leana u whai atu ana neia leana alu i e le tangata leo Nero e whai ana ta alonga e whai anga campling mo meo solo fanua mo tuunga solo fanua toso i tangata e mea ngā e whai kauku ngā sifongua, e koso i ka ngaka vai e le anga tele o mena tupu i whai e vai teini. Mea la langa antu ia na o stato tamo Mareko, ni tu stala o le evangelia Mareko. Tu i tu o sol fanua, ai toso, ai whai tu unga. Ia whape nā fo i sol fanua. Mantau tia le anga i e toi ngā mea. Nā nauti ai Mareko. O Luka lesi tu stala o tangata eleni, afa eleni. A o ia o se tangata na ia tusia le tusi a Luka le evangelia a Luka, na maliu o ia le ti a valufa. Pu e ina o ia i ti pei, me ka o ti pei o se tasi o ayo eleni, ma ave ai e fita, ma sisi a te ia le la au. Ina ua maua o loo la unga i tangata eleni. Tautia. Valufa, valufa na otiei ia Luka. Tato mai lo le tato tamo yuta se kara. Ele famisia tato tamo yuta. E ui ia ele manuian men fai tato li faola. A o yuta le se kara, o ia leo le soo na vala awina, a o le apostolo Yesu, a na ia faala teina Yesu. Pule lava ia ilona ola le tausanga ti a tolu. Ma sisi o ia ile la au. Sa ia faala teina Yesu i tupe, tolu se fulu na tutongi ai o ia lau whaitau langa i uteia. Ia ole meo na o ia. Ia. Sa fai le fia whaitupe o yuta. Ai toe wa ai atu i siona matai, ilona li o Yesu Keriso. Wa matau na pupuanga. Ma se wa inga matau tia. Toe o ile salamo i a teia, ai ua lea o ngā. Na ile matei o lusu mara fitu le tala na whaipue tolu o le lima. En toe tau tino yuta, ai ua leise winga. E whai atu fo ila i o stau langa ianga mai elan tolus fulpeni. Ai tali mai ela uli ia. Ia o ie kea ia o e malau, who cares? Ngai ka umai langi mkoe wha fo i mai mato tupe, e leise se koe mea, whai kalia oe. E te lia oe awa ele o se mato pisinisi le na ile vā oe malau wali. Lo wali ila la usa au ni alu ela e amolong sa tau, tosolong sa tau, pule oe. Whaapunga la ia na whaalongolo i e yuta. Ua makua i ngungumi a koa le loro langi il mawhawhau yuta. O le fifa i tupe. O toe recover mailo na mawhawhau. Toe alofa i a Yesu. But it was too late. It was remorsed, but it was too late. He wants to return the 30 pennies to the priest, but it was too late. He was being scoffed by the priest. Ka wemu mai ai, ma amu mai ai, ela uli ia.
Di koe ave mako kupe alu whakaria oe po wheme ave ia kupe alu lale ua. Ai lau kamala le laua. Talo fai. Fia paila le tau o le filfilia o matatia le whata unuina le valea. O le vala uina o matatia o le valo anga. It's a prophecies o le fina ngalo le tu e te taua na to se fululua. E wha wina ia le whenga inga foua le atua mo le lumanai. O le valo anga o lo ia i le salamo le iwa whaupu e valu. Mai ia wha i tia o nouso lo nuinga o le atua o nouso. Wha i tia o nouso winga wa vese se siuso. Ai ia avea lo na whaiva mo se tasi tangata. E maisi mau na fo ia le tu se fa to nisi o mau tasi le mau na i loai. O le valo anga e fa te tau anga i le mea o le a whaia yuta. Ave ese ina o ia mai la uso po la apostolo. Ai o le a sui ina o ia. O le numero sfuru lua o se numera e tau o tele il tu spaia. O le numero e ave le mea tau o le pulenga fa le malo governmental figures, the completion po le atoanga o se whai numera. Ave ia Israelu i tu ainga sfurma le lua o Israelu o le malo le tua. La sfurma le lua. Ai o le fifilia o matatia. Ona e te tau lava ona wha atoa le se fulu lua o le au apostolo. O le suinga lea po le wha fawina lea le tua o lana whengainga. Mai a Israelu. A ngai ile e kalesia. E a mata i le au apostolo le whengainga fau. Leo le a mata ina ma wha vai ile e kalesia a le tua ile lo langi. So it can't be 11. Otherwise, the prophecies will not be completely fulfilled. Tawanga Yesu se fa ko al numela le Isaiah ka musfululua. Sfululua le numero e fa tino ma fa vaina ma matai. Le fina ngalo fou le fenga inga fou mal pol kala me fou le tua. O le a mata i lana e kalesia. Ai a mata i tama e sfulumal tolua. Le o le a o e fai le fina ngalo o lola tau matai. Ia, e si fa mtalanga umi e fia fa umi atu alova atu esfululua tatu minuti. Te tala atu le tatu leina. Pe si o fia wala umai, ia ae la fa wau pel tel no atu le vaenga lea. E tala atu le tatu leina. Pe si fia wala umai, pe vo si fia sili. E se me fia sili. Fa talofa atu le tatu wala umumua, talofa. Talofa poni. Talofa lava. Antonina. Ia. Talofa ia Georgina. Malo soifua. Ia malo soifua. Whaftai mo leo pufo ni tula le afiafi. Pa mala mainga le au apostolo. Ia me se foi so le ali. Na misi au por caramella. Ia. Piu folo le vala au mo il vaso. Nite nei. No walu fo mai. Tuai mai. Ia. Ia. Ia le atua mana. Ia il por caramella nei po. Whaftai. Ia. Wa ia pote alu ai feo te tuli mai a pe tai lava ia so o tuai na o mai. After le lava mo pu kala me mana ia fo wa moni ia fa longo so i wa fo au apostolo ale au so o Yesu ia ale fa to amala tu foi ile fa amala ina le au apostolo ia ma la to foi na ti maletile ele e ngā ruenga fo i sāwhenga ia. O te si mea o whaftai fo i māramalama ina o le so o Ioane wai moni ia e pe pese o le na whaungu ua. Ia leo to a māramalama tonu atu le mea nāra ina ave Ioane ele motu e whaungu ua ai. Whaftai tele lawa poni mo le fisoso ane. Te Antonina. E wai fese ia tātou i Ioane tolu wai tolu leia Ioane. O Ioane le Popatiso, o Ioane le Sopele, ia malelile o Ioane Mareko, John Mark, whaftai tele lava ia te oltina Antonina, maria le tu ia toe. Whaftai foi mo po kalame mana, ia manuia le afiafia lo fatu. Ia, soifua ia. Ia lo fatu, fa soifua. Fata alofa le statu walau, talofa. Malo, soifua mau lo stunga whawhiangai. Oi, se talofa loto, a long time. Yes, yeah, because sorry,
ele la ko e lungo leina. Ai fa longo mai a. Longo fa sta ele to me uma. Ele isina fo yuso ya so nina ya. Yes. Pai pela so mo mako sui. E fa le o so ma so la ngona fa sta ima. Fa mi es foi la sunga ya. Me se foi fa to ando no fa funga mai ele. Tio. Se fa mi e no lo sto le po. Per me le wala you know what to lungo telefone. E alan fa mi na lo sto basta. Estel masa ngofio le maliu ni tangata. E la so wo mat mo tino. La so wo le la fafa. Yes. Le me lo so sinio o me lo ke siano. Lo to for le no fa na si ma to o tangata lo to. E ma to mana to le la fafa. Yes. After ile to sunga. Be wo mana to for le ta wo open area so lai Samoa. Le to inga maliu le na sa no ne e to so fanua. Na. E sel masa ngof. E to so fanua e fai tu. Ai lai fai ku. Amen. E fa stai le to e fa pena na sa mai ai maso. Awoleta awo fo se se. O mata to mi ai fa pe to inga maliu e o mai ata ita. E te sa fo le ta fa na. Ya la to lo to stele wa o ko fe la ngo mai amato tu lo to pa ya mo to mal sala le fil ngalo le tua au mato se sta ya mato fa na fa lo stele ya la to mana tua le ola fa va au wana ngalo le tua me uma me nga wo vivi ya lo to pa pasta nepo esel masango fio nem ta stai pe ya to ya mai foi lo sunga ia son fuata esta la formal uno nepo fa pena na va solo tele le to finangalo malangona fa pena sa opela na fola na fa stai le semana se tuana le nganga fa stai mi ia le to tai la vai to fine le lango mai fa mi le tua le foi lo la mano falo ia to fe le vai aso vai pe se fa talo volta tu la talofa Talofa la usunga. Talofa. Onki. Talofa. Leau. Ya. Ma lo la vale. Soy fomo ya tol tama. Ya, sa no mai. Afkai la usunga. Se fa se kai wo pe o nyu fi kupu. Ida ka fa rongo ngi fi fi wanga anga pe se ruka ma kai o yo ange mai. Asaka manga. Se o ka ngi ngamari fi de mu pe nga ave o ingale la. Iya. Pika yangi o lewa e wha malamalama wa e fufora. Le palama wha malamalama. Ka lof. So i fua au onga i le kua wa. I ak on wakawia lo lako ki ngā wa mali diu mali kile si kampa in kasa a lako. Moni la. Moni mawinga. Ala kama fisiri a le lau sunga pong. Ia. A le e mongi koru yoange le o ka. O fea kongo ale yoange le so pelo le so o Yesu. Le na utala no atu ene o Ioane le sopeli. Le ana paua le so o Yesu na maliu ile maliu fo le e pe ona maseni ai maliu na wo matua po to ina ele o Yesu mali tile. Le i pu nga no ye ai le le na maliu le ivas fulu male fa e on tau sanga le ngau tau atu. Ai ese Ioane el baptiso le na tipilo na ulue. Ia ele tupu. Ia ese foi la le Ioane Mareko. Le lilea ele o se apostolo. Au le lilea o le teo le lilea o panapa. Le la e tusia le tusi le o le Mareko. Evangelia Mareko. E o lona ingoa o Ioane Mareko. E o le vaenga e kau e ingia po skolo a sa kau o so. Io so tangata o muli mfatu tuai. Ai o fulua ia. Os fulua ia, os fulua fa to naus. O le apostolo Yesu. O apostolo filia. A ole nganga fa kai mal vidia ku memoria ku fa malo le sunga. Pa tai. Yo, bueno foi o que se asa uma o murmur kai e mongia que mais pulcalan. Ia. A penga o la pulcalan o kulkulo inga ile son o ngolo. Fia mal lama o que de la nga. Tai. Aso mai ama konge wa nga special kuspai. Foi calma. Ia ele mal lama ide me. Ali ele. Ja fa kai fonki mol fa mal mai. Tai. La kalo ale au.
aro fangia le kua ia sanga uku pupuro fonga tai tele lava i le whaamkala inga ngā whionga pa ia a muia le kua e lau sunga le whawhenga ina ai maise whal kua marango whaalo pe akariu tau kore nge whiawhi a lao pe o le ala whaasoi po ia ia whila i lewa ia so le au whaasoi fui ai te leu whaasoi fua talo fol tatu lau talo Apori. Oi, au Jake. O mai ngai. I tau pitonu. Maruru. Ah. O mai tona. Ma ia kai. Alor se fo moa. Le ra fo mala fi am ka fu faro ngo. Ya. Lo le ia fa malo foi le taspa o fio grandson. After kuko ka mekia. Ya pela lo fanga le ria ngai po i poide. Au singa i fanga o kupo ai arai kai inga le fiong pa ia le. Lo ko le fa kai ka po la men ye fia fipun. O ka sama ai. Au ke ko nga wo ka fa ia ko ke le. Ya. E ko fa singa nga ma ngai so nga vidia. Ya. Ya, pe la confuse que lo bo fo le poli e se que o kaya ko ki ko ba la do ke bin pa di woi ia mai fa ma yo pero le ka que go pio ya ba di liu ya ka que de o lo le tia pe yo tia le ko se ma ka ngo fie so le de omangare ya de ka fo aquí a polo e ka pe la ngi mo e ka nga ya a va ficar mu so ngona nga ole a pa o e la ko ro ka ko uma fa ko le ya me mo lo ko va ficar pe me ka vide ko i ko e ko le so mo ka pe nga inga ka ko pa vo sta de nge fiaf after tele la fo lang mai ya tu lo so Jake, lo fotela tu ya mse wainga. Yo, lo fo. Ya, ta tu fole fole va yaso. Ya, lei, fa yaso fo. Ya, fo. Ya, fa marulu tu fo ile malu tatu tu no ni solo tu fo mai nei temi. Ya, te lo no mai al tatu temi. Il fa mo ya, ole a tatu to e sta pa fo il tatu por clame. Ile fo va yaso pe aulia tu le. Olo mal malosi. Ole a tatu fa i usit talo. Ma tau vi ia oe lo ma tau tua. After tele lava ia o fiong pa ia. After ia wae. Ele uma lava le. So sia ma le matango fia le tua so se vaenga la upu e tō mai ai. Le tua se vaenga ma tau te. A ai ma fein wai ma ma tau tal suai. Ma tau te langona lava le tua le matango fia. Fou le ma tau falongo. Wai fo fionga ile aso ma le aso fa aftai la upu aftai le tua wa la upu lava ya le mana yola lava le mo matou le matou ola fa le nganga fa munia yo tangata ya ngala upu e tangata uma lava na matou mafuta le fia fil matou maftanga talo ye yai pe au fa mnianga ye lau so sani o la tu olanga finau le olanga fa le nganga finau la upu finaui me alofa fa le nganga mai se foi o le ola fa tu i tonu ngā luenga me kalesia o lo mātou ngā lue ai ia te et fo lo mātou o le lewa yaso le manuia mātou to e whailuai fa manuia le nei po i lo utunu fa manuia fo le nei au nanga le radio Samoa le au whainga luenga me so le pulenga ia i o manuia i visiona ma fuafuanga fa tau nuina le nei tau sanga mātou mantua si o mātou malo Samoa le mwhainu whaangaloina. O alo te fo imtapena atu mo la tu whainga filfilinga o le nei tau sanga. Ia wā lava ia se whainga malo e tūlei mai. Ia tusi ao lava oe ma whai oe le filfilinga whaama ite lo nganga. Loto tangata teito tasi na i filfili e le amiu tonu filfili le mea tau ona manuia ai ia si o mātua tunu. Awani i whai tu au awani i whai e sisi lava i tu. Ai whaia le teite ina lo nganga. Awa oe te tofia pule, oe te tofia tupu, oe te tofia malo. Oe au mai e le pule, ma le teite ingo mea oma. Wha manuia si o mātou tunu pele o Samoa. Ia, mātou tuinatu mea mai a toi e lofa,
Tasi mai whaamnui e meo mai se nei po. Ia, pai fo se malolonga ma ia, mau se malolonga file mu, ai mātou uma mau tangata. Mau fo se aso manui a tai au pe au lia leolo mane malosi, vi ia oelo mātou tu e whaavau, mātou te talo lea. Ala ia Yesu lo mātou li i whaola. Ameni. E au le tātou programa la le foi vai aso Samoa le tunu pele. E le wha moe o la tātou to e whilo e foi vai aso fau pe a lia tu solo mas malosi. E le alofa mai o le tua. E a tātou ma tātou fuanga le taimi o la auto. Auna lei poni fono ti wha soi fuia. Mo le nei taimi. God bless you all. Ina ua e pai mai ma ave ese mai au mai balu ile mea sa o savali ai sale ai ma so ufa a moe moe ina ua e pa i mai na malo lo ai lo ua nganga Yesu
whaawhetai I loa lofa ua o wolai Ina ua e pa I mai Ma ave ese mai au mai vanu Ile mea sa o savari ai Sa le ai Ma so ufa a moe moe Ina ua e pa I mai Na malo lo ai lo ua nganga Yesu whaawhetai I loa lofa ua o wolai Pa'i mai Yesu Toe pa'i mai I le uanga sala O lo pa'i mai Lea li ie O te malo si ai Whaau u mamamai Touch me again Oh Lord, touch me I am your singer More of you Touch me, Lord I may be blessed Anointed and clean Pa'i mai Yesu Toe pa'i mai I le uanga sala O lo pa'i mai Lea li ie O te malo si ai Whaau u mamamai O lo pa'i mai Lea li ie O te malo si ai Whaau u mamamai More of you Touch me, Lord I may be blessed Anointed and Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo I ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea e ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane I emisia le tātou polo kalame. Iafi afi o aso lua ta itasi le itu la e valu I lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai muanga ma lau whaasaunga Samoa. Le Little Feet Childcare. Te tala I le aso ngafua a nga I le aso whareile mai le fitu I le tae au, a nga I le ono I le afiafi. Mau le avanoa o le pepe whato a whanau, a nga I le 5 tausanga e a onga ai.
e lua se fulu I tūla, e a onga ele tamaititi tolu tausanga ngā ilunga, e a ungoa ma se totongi. E mawhai o na piki lo walo, I le tae ao, matoi mo moli I le fale I le afiafi. Mawafua le lunch I aso uma. Talia wins quotes. Whafsota I loa la walo I le Little Feet Childcare, Luas Fuluono, Yates Road, Mangere East. Telefoni o iwa, 255 55 luaono. O iwa, 255 55 luaono. Le watu la mele tantu te mire wanti se fulu 5 minute le tuto na tale o se fulu tawalunga toile tautua ia ale sunga whawhengainga pasta poni fonti mo le whatautai o le tantu pon klame peo ne iri nei vanga la fiafio le tutu le upenga I le loto ia ma le tantu pon klame masani ia fiafio asonga fuo vai aso de tasi le tao le valu se ia afa le tula iwa ke leo le tantu te mire na e whaafoe le tantu pon klame le na iau te iloa ia lei masevaenga na misi te oi ia a whaapea o oile te tuli mata ia le tātou porkalame ai olo e ngalue ia pe eini se fufuanga whale ainga olo e pisi ai mwhene tango tu e viu le tātou porkalame rina ia ilungo le tātou tautua le Radio Samoa I le aso ngā fua le nei tolu sifuru yuni lua olu 5 mai le tau le valu se ia awhaliva te maua a toa ia le tātou porkalame rina pe aini nei vaenga tā uolo e fia maua ia mani vaenga ua misi lau whaafonga ma lau whaalongolongo I le nei ia fiafi whaatai atu I lana uauna ia ona o le whauna ino le teimi ia wala mafu le tātou porkalame pe o nei ai to e taliu mai ia le tautua le nā le sunga le whaafengainga e le sunga fuo le vai aso asau ia whaatai tu I fwoi nei tātou uoma nei tātou paanga pe ona ma o mai le tātou porkalame ia ma avea lava fo le nei porkalame o se vaenga e te fie iai e te whaalongolongo iai ia ma o mai iai ina ia mawhai pea ona e malamlama I le afionga pa ia le tua tau alo malamlama o I le fionga pa ia le tua fiona e malamlama whaafena tātou malamlama whaalongolongo ia e fo isau fesiti fiona e tango e wala au le sunga le whaafengainga e faisau fesili ia I le vaenga e te fie malama iai I le afionga pa ia le tua ia ma tātou porkalame pei ona masani ai Le mafina wana te tanga wana mole ai o pangai ai roto te tele pia mo o ta pia sao tu ma mau sio ai tu maula o e ko ori mo atoi o ma fai no Io
Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Avia maua sosa, Omega Ka, Ianga Loi Moa, Omega Ka, Tabale Tau Mofie, Omega Ka, Fili Mai Loile Omega Ka. Omega Cars, lua selau Capitis Drive i Manukau, pole telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega Ka, Umalole Keisile Omega Ka. O mana umie o e po se siolo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga moni usila. I mata au po e peo le vaita mai no whanau po nga luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iailana lai sene, ma ua silia ma le se 5 tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, I mata upu tau fe malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane le mata o Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ialu isa, I le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Tasi lima I watolu a mo. Radio Samoa. O le tātou porokalame lana nei vanga la fiafi le tātou tino mo le atu whapteitele I le talia ino le tautua le Radio Samoa se 5 I watolu a mo le nea fiafi ma le tātou porokalame manuia tele malolonga le nei po manuia le lausu o le tātou tino I whea mangaruenga I le aso a tai au tātou whira I le aso lulu I le lofa malanga le leo le tua whaasoifoia. Tafia pale, ia pusia o ele uo. Watele samata usanga ota gala gala. Au folinga etu maupea, iyo umai mata. Watele samata sala